bulan dua vata mekau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema main gai wasya yani.
Ya santi saro sampai tatau na nuku katundraw na nuku bula-bula arto na turangan ita may na ron-ron ngau may na tulang may biti na watu di tiapa trio na kabi di bing karabating tai arto may tamanting non tabi baka marutang kan tolo bital tunga kina non da wasini ngau na non da ngau na bata na radio bulan do bata sibito ko bikata tolu na diu na miniti no monito kan do bing karabeti la nopo na kabi di singa tu city negatin kele ni singa ni pulau Kosita bagi bina kana turang rolun tolu rosang bulu ketolu bikin bagi rambut tiga ni bikin ni turang marama derbukin ko nelawa na pepo non duin dieso and bisa ma tikin na buru lebgo ni bulu bina kana nonta main buno lo mani bici na pipu bale bag turang lo male sade tini kama en nonta bunua bagat lagi ni bikin ni oni ngarabita bicu bagat taka ngai tomadi juga dia na tak bina kana bikamba ni bitamba ni mati ni tu bonto mbeka na no moni toli li bagito okay ndo beka na ken na saumi lo mani basi na mini bus so ko wasa tigo na ngonongo na bi matin tundu indi talanga so na no buru-bura imbulo bina na bi matin tulele na Pasifika New Zealand ke Australia Samoa Tonga ken na bi yatu nun lalai tale so na Pasifika nimbulo bina na kanta oni ndo patu tigo mai na bi matin tulele mai Europe ndo buta nimbulo mai Pertania mai England, Scotland, Ireland, mai Chamani Franise ke Welesi ken be matin tulele butale so ni tikina na bugni takatakan karabitabi na mati polim bola tangani mati polim Franise na bugni karabitabi bagang gito na be ligle lebu mai Franise bota lagi na mai England mai Romania ni mbulo benaka na ndobat alchunga mai Spain ke na bi matin tulele butale so sing da butika ni sa babak sa butika na bulo bike madi ena ka berani ko so ren rambung tiko karena kanta na ita Kingsland bagan ni bina ka tu ni bike madi kemni to ko saro ning karabita bitu ka sa klan sambung ile bucula bunua mai Pertania na ngono go ke na bi matin tu bole ka te so ko sa kero do bari ta ko so sanga zambi tu men matin singa na ngono go so sanga mataka lele dan so sa limbong ile busara so ki mami tutu pata tok na ngauna se ngauna tapa oni se mata tikin na non tabi ko marota kin bi libu libu go sabi kin tabak tu ni bikin na radio bulan do banta go men ken studio San Francisco na Sano California na Rocky Merke na ngauna kita untuk waktu kita lacu ni bikin meniwai an Pacific Standard Time sibi na tolu en tini na miniti en ngono sarkan da vital no to kinango roni o bakal leta mai na munibina numi en serre nama katal chunga men sona program dan bisa matu kina ni sibi tong bekan na antona wa mengo en da vital no juga ni botkerto na maramatina arto lele busarbir rambula to to mai en matina cancer en do bakal murir to to kan besinga tu city anda ba bidi benakan di bagan titing me bikanta ni akabi di kuwa aboreta kama una ni tu na siya matal chunga mai ya oti na gebo itabi chung me birto mentan na gai kila to kan entor ngon lekala kamenko orto na super cancer survivors and dorong robe na kan orbital no en non ra mbuli kenda chiko na buku ni mbulo binaka enta sa mbulo tukin na ngono go ako mimbi chiko bikemo ni na marama so la ko chiko na mbulo rendre na kena vito bicho na mati lebu na cancer ene kena vi matangali ndi tal so ya ngena maga chiko moya ya nondo bito kani mo sabore takan gindu dawo tigo na bito na kaloko en kabi ni bingkarabi ende indai sina bi akabi to sar moniti kena bag rombuka abang bulu talanga bikim ni na biakani ni sa siamo chiko mai na live no to Facebook page ya lo binaka en ya lo bag turang na ya lo bag marama to bikim ni ngai nduanga na like ngai wasia tu yani non to bito kan di na kabelan ko bulama lalang bis badi look for tu na marama taungo na buni bito kan di na kabelan ko wakata lagi na bay ono small buki raf ndo talanga na ono small sangai zurmaya na kabelan ko bagan ni binang talanga bay na wanga egi joy bagan ni binang bay Nancy Tambu wai karua suli buni bola malo karua na bito kan di na kabelan ko wakata lagi na bay orto na siamo chuko mai grafitoni mai graften no mai Australia
we Vasimata tamani balu setereki no numi talchunga ki no Millie Hagan pina ulu viti mai Balranad ke baka ndonu ya ke ortona siama mai New South Wales orto bina numi chuk mai na mati lawak sin matu bale ne Vasimata mai na Griswold Place mai na bua ena eka bina kani kuwa bulu bina ka flow rei sema kalau ngata chukuna bin karabi mai asana ngori mai serne bulu bina ka sala sikiti ke nomuni matu bale ndon mati lola orto ker chumengo me na numi tana sere nei talno ni bola matambe ka ia kina na biki lai artula ngata biki anda nambua sera unge na maka chumai ma ndon ngon lek mengo bata lang kina be pelinde ama mane na numbulu mai tabi uni na ekabri bin karabi ndai ndai sabina ka na va ka bin binaka bike munito to sara na bito kani oni sema voli mai na ekabri bin karabi ndai ndai oi lai hiap kila di kata-kata sar juga na singa bekitou relay vakila juga leu sar na kanda mai na korturang sanango ia vadur tunga bang malu na Willie New na Didi New na Tommy New na tabanga na eza nai kemsa bikin tabag juga bikin meni ena kabri beng grabe ndai belum na kele si wong mai tongang na gaboka kai kami dekin ni labo sanango kai kami dan jina sarang ay sweet Bula celi no magi Sacramento Vallejo Santa Rosa Los Angeles California Chicago Seattle Pennsylvania DC Lavoni America e amida Garabanga Luli and the facing Kilai dura caregiver Sanganiro warawa Sambula walengani vosota Vakakongo me hutu kuna manda Soratawi mate sorangasi sara Waneni
Radio Bulan Dovata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai waseyani. Totok na tumunutun na matilo totok na banggan rokon isang kanyo ni talo ni mama tuntur menantara magi chumba kana bingo na totok sar ya na radio bulun dobat sibita ko kita na tolu en rosa nga bulu kaba na miniti ukila di lele besar dar siam chumba na kabi bin karabat intai rawa kamur itu na radio bulun dobata ando tarong chumba be sapa pata tu man mai Hawaii lele sa siam mata sar na bikasa na ya tu chukan baka tahu cuci ningonong go lele sa siam mata tu na kamaya bagai bola tambu sa banga ya gai patalya alebun na thiri anda sa anda tiga bu tugu na taga mai nangono go so tugu da ni nakichi na kira baka mai ulindan baka sar so tugu ni dona mati lawa buru-buru go sar sanga cukup mera regulate kan na kende wili dona kena ngoni sal sa pagator cukin go
na wele isartunga no tanta butu no tamaro takatu ya na zil ni mati ni singa bara vi nuku bulo kono buno sarnga sianga ni nanu mi mena ya do ni kinan dona poka talaka ya do tu ni nakama me poka ya tu ya mai na korturanga Macau akin Kingdom of Hawaii mai lain nai tu ni le do sa bulu kadiwa sa kautan non rembula na hukun di ni leng baga lolo maka libur tem tak chunga baka chunga wildfire wa na kena koko chunga mai na zangi baga buna na kena ya me mai na huno libu ya undolu baga undolu na vale na motoka watala ki na vi eu baga maringit na lomo di kormakau ya kama nanduanga na ngona leka yo yana bika sa chuk ngono gondo na foreign assistance talanga da bo bina kana bugu ni ngoma tanga ya tu na matin tu le America lele bo sa tu na America rani baka zoranga baka tegi kwa na nona kata ni piu bue china kena tare da kitale wa na bono le hui ai ndara kana nonra santo to linga talanga mai na pi matin tu le lebu pura wili talanga ki non to matin tu mai vici sa bagre ta tal chana to prime minister ni to sa tu bagara talanga to na vebu ke mai vi Hawaii o kila ni andona ngauna dona vio kani o rwa be polgereti enangona se liuta ki Hawaii tunga kina na kena tui na ngono ya na Kingdom of Hawaii andono makachuko na ngona sa vital no chuki norto na ngori turang na tuibiti na ngono ya me evita na matin tu asange lapita gi chukumai menda sa sidde kinai eventually we will see the to Britain me bakanta sa kilai andu saranga bira na matin tu ka sa bagayo me nda sale bagarurung kina na ngono sa tega butarong chuka ni kino America na isau ni kena bakamai we ana norto iya na pal ni mata mai katok me nukula we vital no arto approach taki Hawaii mai ena ngono ya ka sabaga iyo tu sange mani rto mani do batanga wir mai non to puno mani bici wili kina na tu viti na ngono ya menda sa sulinga ki pertania kata po bibina kreta manta o Hawaii me so betu lenga na ngono go ena kena korturanga saranga na ngono bilu tagi tu kina na tu me Hawaii mai la hina ko e ato chuku kina na lenga bagalo loma ya en ngono go ka mai na enon lip mai Maui kena korturanga ke Hawaii sena Kingdom of Hawaii liu o la hina en ngono go yana itu lekalanga bikenda saya tu juga nabi buku nabi matin tu lebu nonto pura-pura sabon tu nak tadi juga na waka Samoa mai bira aberto na mai na state mai Hawaii atu ni pore takana kena kova na Jones Green na dio sa luka dio ya na raw ni top up tagi sar juga na wili balata sempre rikle juga ngono go sange baka dur juga na taka mer baka sangrai oiran lini ponua mer wili to do sar so sa tiko o sa yali na ngono go rabagare taka chunga go warned that many more people could be found dead over the next week in what is already the most deadly US wildfire in over a century. Rongoda, many hundreds have not been accounted for. Ndona kan begitu e California sandona kan nakama sandu ya tunga na biambaki au kurang buisar ni ambaki ngo baka sianga sudsar ni puno tegi me baka libu nakama California sa sianga banga na vida na ambaki sa uti ni ngome na Napa Valley na Sonoma County kama ka ndona kan na pika e pakathatani na vale na motoka yo sianga sudsar ni lebu na lini ponua ramatikin ya ko tukuni chingo tukuni ni na dio sanga buluka dio sa ramati chinga ndangango tukuni is already the most deadly US wildfire in over a century na be kama lelebu todok tukuni ni with sanga bulu ndolu na ya kardo pakathatani ya endo le vida tongan lini ponua ndo kutani kin non rembula Kongo me Hawaii satu guna kena wili lebu tondua ramati ngoni ndona wildfire
ni o chindonan rau na embaki ya ayan itutugu laga bikenda andan pamboto medan sana masula kir chugo na biokani lele busargan kandar kai hawai kandina ratalno chiko na buku ni lenga bokolom ya zo bir chugo na ngunungo na kamali bu ya zo mai maui ken korturang makawa ken Hawaiian Kingdom ya mai lahina mai na vida na singa saunchi se hado chingango na daga ken sangai chugo na pipu chike na sangai me na tare daga tali o ya na bono le poya sabo bekende rusa bulkadio no meniti me pana koloko na radio mbulun to bata San Francisco no moni tokani pedil na novo sabo bibina kata chugo vale no dobi tokani na kabdi singa tusi tende ta Nada besar mata bebulikin en dono no life insurance policy my ve Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nakakil ni tuta na katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilai. In time sarangan mai. So tantali warga tala tunda warga. Ko tunggo. Kau sahalo wag bengo kami binaktak. Nakambani binakang ko na heritage link. Ni ngono binaka saranga saka talento na kaya pakatara tutu na kena. Baka na kena pepo wag dito ta. Kami so mi nakilao kena timber na vaka. Isteng tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na maron kina ngono mojuri paling bula. Kaki vai kabut taka wado na insuang. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo mena rosang bulka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy ngaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati si siyanga. Raw sar na baka leo fo muna telefoni. Text mai ki na mas seva walu bandua tolu walu lima na kena itutugu matelelay. Au wili kay sotale na itukutuku o lebo sanggara. Kabaga tarungi reso. Kung manitaura sara en dua na labe-labe ni dua na bagandinti kay kayadana na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Ako tabatakaya na ibagandinindi na eso me toko na nanondo to italano. Bigay nama kamay na toso ningaw na kay City Benny Raturlan and a racing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio bulando bata San Francisco. Mikauti kenda batamay. Mandreba na buke ene kena somi na namulibo-libo Senegas kita urani buke iko. Girita may na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota kikina na ulutanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni toso kiliu. Wei waka ungeti ka dau wei labeti. Rongote na wei kabin ni tu siti ni 7 na tini karo na tini kalimana miniti wei kemandoi viti. 7 na tini kalimana miniti wei kemandoi California ana wei singa moniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda watamai. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ena kawani bugululu we kemunda we California. We mani ruwa ena kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote na radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. En de woning houden en leven in onder zo en de sa senga sarangan nikla na da bumenda vaka talutaka vosin ilutaka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na we matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gay baka loka tabio ka kana coleslaw surua tatni gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo doon limono se
o nga ngwale sar ngali tumni ko na nomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E rautala ngani rutuli dilibata kani ne kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata me kauki kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ya santi sar tio poko bindang sarangan no muni bakara urtu tala turangan itaya mai nonro mai ngau na tulo mai biti bong bulu juga di bertu tu sar turang merama ita na kabi di bingkar rabati mai korbo turang mai pandar pandran tu bulu bindang mai lobu mai nukuloa bakatal lagi dan kena koro tok rabita tok mai lebu kai ngau ni bulu bindang mai no kama mai somo na kena resort repina mai nuku yaweni bakatal lagi dan cucu turang mai nentau ni bulu bindang ngoni turang takalingau ke buni na siamo cukup kena koro baga turang mai sawiyeke na kabi di bingkar rabi enteng ge dorong odir to na turang na itani tondo langser sa tuana kan marau ni londa na buku ni non rendo kilabi na katun na kena tuboy pa mata tu na ganga ni sere so erdo babu na narbaka sambalabu so do baga turu na wai ni mata so erdo iya sa ko ngai ai lebra kan tar ni pa matal tak orto na naita orto sana naita jingai santa pa nama tal tu ngai na buku ni non to sota na mata timi ni non to bonua na buku ni ruana tes lelebu ni sember di pakatapari sember ni tanagay pakanama tadi en sota lebu ni rugby world cup ya indon na mata ni bika en do mai zengu chuki no en kendo to komene tutu ni tini kendua non to nganga pakabitara bitsinga mengo ada buku di Pacific Nations Cup to sa talabi talamay lando na itutu kanto ba kanto ndendre chiko mendo to ndo sibita mendo to lakodake una ngando may zaba to kin na diwa to sembati to kan na diwa en ngonongo newly updated World Rugby rankings ya ndua nga naka maro tagi sa chiko bakali ngonongo wayan to sa sibita to bakali lai na mate timini Wales ye we have surpassed Wales sa ato kan itutu number Welesi ya na buku na to may nuka nang doon gito koko asar en mo ni mother sautin ka dio ke tin ka bitu wata ke Englandi to sa lutu sombukina na mate timo ya ni Welesi kento to na pasapata le pambo ne katolu ni World Cup to nang to ang gitu chikin rondol ka bitu ang berto ya na rona World Cup sang kita batal ngango to sa arto mingga hanggatal chikin na matim ni Welesi kanda to may ruka tala kin na mati tim ni Uruguay endo na mati tim to kasarera na itubo na rugby World Cup ya astek tukin lebsar na ndong gitu may na be league lebu England paran si capan dia nama tim ni bici bakal sabar kita kan na World Cup setup Indo lako ni nama tim lebu ya ni nabi tanah bagi saud ser do lebu sartu akin overseas based ya na kena lakungo sarbi do ibin na kasar nga orto na local base baleta nerto sanggi tu na franchise ni rua karuan yang baki to sa lako tak sar na playoff kembali very healthy competition sa chunggo na loman squad abang kita ko Simon Rewalu ni erto sa in high spirit sartungan ngonongo pakareta katal chunga le panim botia ke repita tala turbo kento mentu sana vito ko ninga ngonongo kelas ati ka bo die off any pa malu na nonda asuli chunga nonda baka sama jodi ndon mesa na duru odi me lutu vai ai wambo tani sa koengo da tul seblu ke tolu enta sa ndon nga me sa na masula kirtu chikon na kila bagirtu na moni mantango ton sota chuga ni batken do biro no madi tim lebu da sa kila binaka atu sartu nga matan go parensi new chingoya sota bote ke Englandji ka tugudin rona sota bote ke na madi tim di parensi mai nont oya indon na vonwa lele usar kila na sibin na vitu en 5 miniti na matakali lai ni singa tambu saranga go na ngono mai viti kena mambale danangai plastak ngai kai 5 nahua ya na ngona enten gitu kino kenta ni ochoya Twickenham Stadium na home of Fiji for England rugby English rugby ya na ngona mana singa tambu tal mazao mingo ni sibina rua tini kali mona miniti na ngono mai viti ya na gitu mbula tal kena sota pat England tuguni na watch saranga na tesle lebungo wat ke rua na choka na do buru mai na Northern Hemisphere o England pat ke paranse sana rauni kila orto na coaching panel ke kenda na lewe ibiti ninda na no topo bobina ka tuin screen na zaba enda sana expect taka chigo en mati timi ni non topo nolomano bichi ya
Ngono ko, dapat ka sa tigir to manta na dorpo na bukan to taka chuko ba ko koa to assemble taki nandun na ngon na binaka na non to puno lamani bici kali besar na rugby pandits na non to pura tukuna go induan na mateti me pagaru tagi ba binaka compared to the previous World Cups yan non to mateti ni bici sa lago chuko en ngonongo ya santa pagno ni binaka tu berto na dorpo sa man rawa lui kirto na coaching panel to doko Mr. Gibson na backline coach baka talang kina be Graham Hughes na kicking coach Mayambay chika talanga Mr. Kuhn or kwada nonton daw ni Vima Silebu Mr. Nathan Nawani Mbuka kirto to ko sar na squad tal rin na kama kirto na coaching panel chiki na Simon Rawa Lui na head coach kirto to ko sar erbag tabi kirto chiko na to behind the scene mertong garabi chiko to na turbo na ngunungo tuning ade in high spirits dasana masule kirto chiko ena buku ning gitu lebu satu sartu matandra to en moni matang go main non sota bata kina matim ni paranse ana matang mo ngo king lanji o chianto sana ge machiani ena rugby world cup lebu tukuna to em takatonga na kota final dona turanga vola wa sabore ta ko chiani ke baka to butu chinga bangori tu na ado chinga kina tu sanga me to baka na bitu to sale ko to Melrose Cup na Olympic Games na World Cup na chini kalima lang amin to nangono min to sana tayang bitagay supa o yana William Webb Ellis Trophy klani tiga bu pala tiga bay nangono may ngangakin matim ni Zealand na matay ningona se to ya zobo chunga na quarter final se berta le to pastakan vida na tim lele bu sara rawata ba tolu ba rua na Rugby World Cup Afrika winta ko chingi lanji winta ko Australia ya sarto winta ka uci juga lebu sar na abe tim lebu South Africa sampai ni juga ngonongo lebu ke pakata taruh juga nangona dava enta to nang ngangaki na kilana dava o kenda to enanduanga nangona to nang ngangaki na positif tu kan nonta pakasa baka usabaritak na ridium bulun do bata o apagaritak nan to nangona ke pakamanta ngain rekin itu tu nambula iyo ko mona reda nga the positive out of it. Kembali, nama tim ni bici, to sa hope tagatungan sa lako chuko na direction dono. Waya na sa kau chuko mai mereng gitu na super rugby, healthy competition berto na overseas based players kerto na local sarna siang ni nanggay lay modi chuko erto nang gitu chuko mai na bi top leagues na bi se burubura arto sa kila chuko. Kaya baka gitu na binakata na wuni new ya miketo sana daka donan raw rosa ng bula pasien bata kila chuko erto antadin erto base chunga may nanji ana nrua arto talanga arto sa daka pagkukuasar chunga may kina ngunung kontar nreda na setup na matimilebu sa langgo eleng gitu na Rugby World Cup chini kawalu na dhurbo me na matitibin ni nrua arto sa chiko kina na ngau nanggo kasabarita ka to masul girto to kela bagirto to kuni ruka girto bata iba to ruka girto chiko ya to ruka kento baka kento chiko arto non da dhurbo ya ta din to arto no tu akan to rabi ka chiko na masul girto baga lebusar meran le rawachi mai baga binaka na inaki arto ngale chiko kina radio bulun do bata boy bitu me vana kaloko Nanonda biti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakarombo ve kemudo mai viti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda bata ena buona ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda vaka talutaka vosi ngi lutaka sa baka kapita ne ka kuni lo malenga sa tikin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na jugina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua o chutney gela ko patana kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarang ano direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se
onga wale sar ngali tumiko mena no mota ena dio maluma Billy Street wea e Santa Rosa, California. E rawatala ngani rutuli dilibutaka ene kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Navabe ko marota katiko. Senga, e san dondi na marau kina bogi vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati o nila vundrang. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto waka tapia. Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda binaka na ito okay kanda sama iwaga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Yavalata, deo nangai valata, ena radio bulan dua vata. Weitalono te kina na bika membaleta na nondong bula, mai wei ira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi, na puni wai. Rangoven na bana kaloka na bika kabini tu city, ena veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance, kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Senga mbega ni pais teki na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na neto team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabi buku bagai labo kasi senga ni saumi. Gir mai na ono rua ono saiban dua liwa ono. Ito binunggu tadi kena hepatitis B. Ya senga tu ni bakilau ko ento naka. Mea dhava ningelei taura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na neto matubabali mana matirero bakyo. Isa kambi bikina manile indike bika taura na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sesikovana www.sfhepbfree.org na kena itukutuku matalilai. Wakai lavo ena Bagarobuka, Radio Bulan do Vata San Francisco, Mekauti Kanta Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao kalanga ni tos na chana kemu isau, ne baka na ibakatangan danyan ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programo boro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni boro muka vi kemundo ya Amerika. Do na kaloka na singile ni boro wai vi kemundo mai viti. Wakai lavo ena boro muka. Rangodi kena na nonda ibaka sala na kena daw ena vika wakai lavo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Apa kau bina tadi juga bitokan ini kami bingkar rapatin tay buruan meniti meban kalau kena mata cuma untuk programu mau ya pelatihan tu kita latihan nabi toko di bina di kampanye bina Lincoln Heritage Life Insurance. Oke, sembero ya, no pambulu cuma tekan di cope matai. Toso mai London tim Fiji tim Toso. Tona 8-man UK ready for rumble. Ore tal juga na video posto kita na kanggo Mr. Netan Itali ye. No bisu ready siko sa ando na bonombe kamay tukenem sa allocate tegi siko. Mentan na me boleh anda mutikite lagu beka na 8-man UK Facebook page ngai torikan kena matata ngole patangan lindam bisa ngai kelo begitu non tam mata tim ye. Bo ni bina kaberto na mati lolawa main 8-man UK cope mata irto no ni mati lolawa na kabri bin karabin tai bo bina tu ya di bikemani ni bulu bina ka se naita Joshua rokotu nuku sinia bina sa boleh bina bitoka de na kabri bin karabin tai sa bo ni bina tu ni bikemani e no bo ni karabin tabi bakatalan kina be tori ketinai main ya tukukan bulu bina ka bakatalan kina be Kingsland bo reta ka chugani irsa babar utal tunga na bo ni bitoko ni virtu na turbo andona ngito bina ka pataki inglanji na mazawa ndaba kana matsa chugani kina ko munrau mari dambole malo binang sa boleh na bitokani waktu lagi nandona meram andre sar marmanita may imbaunggo di lady di do sa bulo binang may moraga
Vai be na kandi se voti na kandi se sa buki ba sauri me kandi buka na ya ka na ke dikua chuku buku di pakasama ya bang bula tal chuka be no vastu les ka na pa ko ni na tultunga na buku les biti ni falena tiki ko pula ta kin sistano ndra lini vale ani takin ya mai marutaki na tiko bole na puno lebu o merke bakata lakin na be makos mbai vitu ono ni minak be kemni to sarna taka taka chuna Fiji Pine Limited baka ni minak talanga be labi ni mendingi ni sam bulu benaka langi F bulu benaka mai nangger mai sausa untuk bula mai Hidden Paradise ni nonda benua les langere benaka na siama chuk mai rupe ni dama mumbula baka ni minak talanga be Daniel kertu na mati lolau mai na mini bus stand na batini wai mai na rewa na Syria Park talanga mai no sor do sam bulu benaka na ekab di bing karabin dai nau pasi panene lebu ni bulu benaka latila tanawang galiba si melimbola bulu benaka naka berata benaka na siama chuk mai peda luma patala kina be mili bulu benaka mili lomba ni bakam bimbi be tapale kodi mai saro place kinoya capsicum damu men bakata laki na be check pensioni gerto no mati lawa Waga ni binatang ngabi falena solo turang kami muri na Zion Shopping Center erto baritaka amberta lo non mai baranese ke Twickenham sa kick off tu orto na gangs mai Gold Town mai Tavua na ya kabi naka di bingra bi dai meme wati mbulo naka ke cheli no magi ta lo falaba naka sa boleh na bitokani bakata laki na be Moses turanga na ya kabi naka ni kuwa waka ni binaka da buku di bitokani na radio mbula dua bata nangau na kibakona bata ronchi ko si bitok bikentan pa ruana miniti ako sabar ita chiko apakah ni binang talanga pe watson ni kore wasa oi le ya mini matala pati chiko may nopato si chiko may nekapa smeli bo surich kaya tumilin do to mandan na kol mate ni singa may petelu mai sabon ni binaka tuya tubigem ruga wa kanu ni binaka oi bulu binaka be koroi suka wa kanu ni binaka na buku ni can organize tagi juga na sarang gitu binaka may bikem dona 8-man UK na kabri bingkara bani da sabon reta chiko aba ni binaka tuya ni bitabale tigi ku bula thana buku non religious tale non do puno lomani biti na bogi binaka ni kuwa kekem do to ko sar na pari lex chungori may koroli mai Johnny Kisno gikem tutul ko saron dali makut sama lombulai ndang siya macam ada radio bulan dua bata kona takau di mana ke ulu na biri-biri talo tegi chicken na buno ausang kita buto chenen ko
sotakina osakede ausikalutukina mangundondomo sabu amalendina isaratu mata kaci-kaci aunandaunanuni ikotuyani manrewa momanongundauomani ambole ameungalo asayani leka-leka nondaru ikobata ula tolu koleweni nongusala makana numanomu bosa yala-yala kotukuna mendaruna baubata isaratu mata kaci-kaci aunandaunanumi ikotuyani manreba momanongundauomani ambole ameungalo asayani aunanumani konina beyau nebakana mubosani tatau tawakilani kodabilakiau nangundondomo samai mau-mau isaratu mata kaci-kaci aunandaunanumi ikotuyani manreba momanongundauomani ambole ameungalo asayani nekinia nomu bakayatu-yatu tabe unileina nomu yanu-yanu kanadea na nomu delaniabu sawote nomu rosiwananabu isaratu mata kaci-kaci aunandaunanumi ikotuyani manreba momanongundauomani ambole ameungalo asayani osala osamayanigo leka-leka nondaru ikobata ula tolu koleweni nongutandra bakana numana bosani yala-yala kotukuna mendaruna baubata isaratu mata kaci-kaci aunandaunanumi ikotuyani manreba momanongundauomani ambole ameungalo asayani aunanumani kondina beyau nebakana mubosani tatau tawakila nikodabilakiau nangundondomo samai mau-mau isaratu mata kaci-kaci aunandaunanumi ikotuyani manreba momanongundauomani ambole ameungalo asayani nekinia nomu bakayatu-yatu tabe unileina nomu yanu-yanu kanadea na nomu delaniabu sawote nomu rotiwananau isaratu mata kaci-kaci aunandaunanumi ikotuyani manreba momanongundauomani ambole ameungalo asayani Yavalata Deonangai Dalata and a radio Bulandovata. Veitoko nini Lincoln Heritage Life Insurance na kama nini life insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika.
Bila sa boleh na turang na marama dar bukyo ng lewa na kabri bing karabatin dai sibina pa na tini kendo na bediti pa kanya kabri sigamon tusi tini busota ngayon tanda vital no chinga na buku ni kau di no program unta sarangodo ya anta publi na kabe Lincoln Heritage Life Insurance moya balata deo nang gay talata daw lele busar na ulutang dan do vital no kin na basic ni ko ti ko boleh ngai vale na may nambongi may daw na mata kabe na ko au sangin do labangan na YouTube au sangay pa kasarabot tu ento na mate si tuku ni dokumenta kiliu mai beira na turangan ni Cipita enonra ancient manuscript oya ni boin donon dolu lima nan rau na embaki ngai sudu na non de turang oya na matengo na mati ni suka si na diabetes lebutu na kenabi matanggali non da bura-bura ka tugu ni main hambak sarea au nanu mantian nge mai mati suritungan nando nang onai lomangko ya au gai baka tortal tun don gu research ba wili ketu son son itu tu membaletan diabetes na kanga u kila ni mati ni suka ko ba reta kan ya ortu se dokumenta ka uiran na turangan ni Cipita nanon ra ancient manuscript nanon ra ibola ni Ricardo bola tu kina kanimbul ni temate nangune akan tak lahir si liusar na non da pura-pura na irna turang maram ni Cipita nan tunun dulu lima nan rau nambaza sembera mentangan ni sudukin na non da iba kembul ke mambale kosa mati makau toka non da pura-pura andon na tabuleng gua ke ruas vital no andon ngauna sabar tahu ko biau tabale salu rechubi na suka woi ada sama mati ni suka juga na matengo ke baka endo reba binang saran na mata da kenda ni retang endo na lokani mate ne indu anda kilasara ni saba ka ri mbata tu na kene ri rai tabale ngo tu ni endo na mata kali mati ni suka ya do bikoya erto tu na puni wai mati ni suka mai lo mai liu o saba ngo hoi au sang bugli kila talaga na mati ni suka do ka kana talaga iloma ya na kena koko ya nga indo lorin do nangona sa tu no ko biao au sang les tongo mai polimbula yo na tau kuku ni apan le tondua sa musu o sang oi ngaro no binakasar ngor mo sa kla sa ngaro na mandanga na no mukan kena kakan au gidoli na no machiko na kakan nambe kamersa ka kunikani o na kakan nga sali bukin na sukay usange ubang reta taltu ka malo sa bango ke baka sana baka akin ke baka sandon na bika ubaka sarabo ubaka reta ke baka indu to bi koechiko na mati ni suka ke na kakan na sana ka kunikani ya sa ubang angondo sa bola kan di kakan na ke nga o baka sama takan tele buru-burungko sa tugu ni mereka kunikani okay. Na tabole ko kero vital lo chuko sa mai kaji vital ano nombula baka sama taka na lomanga ni rua na embaki sember ni rua mane kena musungan ganggal ni apana o cha na loman tonu ni apana baka lele tali vitana pula musu o chinga la ko take men na tolo ni apana musu sa wachuk ngaya musu mai ya to medaki o cha lande na kru ni apana o sama ngo isa so ito tolo sarana kena kakana bir na matinggo sala ko nga sa lutu nga menengon sa ngono to vital lo chikinongo sa liuyani na buro-buro na singa nindobi kaya na raw ni nambokong-boka kinay na matinggo na matini suka so raw ni tubira into na embaki regulita ka binakanon rakana nakangapa merasa nanggaraw na tuwe okay pa uwilika kaya baka hindi ito matini suka na chini mandang nakaka na mo sa nanggaraw na sarangan na mo kanya. Dua, processed meats. Au singkango mo sa ako ni kay kanya na kaya nga volay may na choice baka tau weekend. Go processed meats. Kaya baka sa kila ni sa tobi ko sa lako be bunuway sa tuno sa tobi mati ni suka processed meats sarangan dua. Matay sar tungang top of the list. Bacon, ham, salami, yang saranga dua saranga kangay tukuni okay nyo sambita lebih nga replace taka siya baka susumi taka with lean meats ko lebu kinan na protein choices ronga tongo kana toa kana turkey baka lebu na tuna
kena loka hard boiled eggs. Apa mo tayo na doang na sip dia mentayan rapa babinak na processed meat. Avoid ta na bulma ka kurang gang gitu baya. Na bacon, kentong kay matagalinga. Meron sa sot saranga loka na bacon na vika todo ko ba. Iya, sarto berita kaminggo. Ya sarang do nakakana. Mosa na avoid ta saranga na no muinguto do ko. Yo awa binubinak ta nirto volatile juga na US Doctors Journal go. Ni orang substitute ta ketua more lina meat. Sing kay na kinabale ni satu mati ni suka nga mesa out na liu ni manuman siang. O bisu sumita nga kena ika na toa kena hard boiled eggs. Dua ya. Kembali avoid processed meat. Dua talangan go. Full fat dairy products kuira tukuni chuki na bad fat rani babu na talangan na kena toso tak sar chuki patotolo na kena kakan na matin suga be kemuni. Kang itu ni nga rongo go na kay may wana na kinapyo na non rapandin di kesongo ni do na numa chuko ni kebaka sa tukuni mo sa kakuni kanya do na matanggali kakana me sa kuwa kel sana siang bola imay ya kebaka na process meat korto kaya o kuanga mo kanya ya na ika na to pag libu ya kena libu na kena roni kau kebaka no bangata na dairy products na sudu aboy tanga ko libu kina na kena uro sa tambega na fat na full fat dairy products ko lebu kina saturated fat. Okay, dua nga. Gitu ko ni kaya baka ngunu pa na sudu mo kasi na dairy products on do bang taka ko nga ko lay kina na kena fat siya na non-dairy non-fat dairy products dua na kena example ko. Rongo dio sa rababinak. Tupula na soy milk siya na almond milk. Ya sar nga. Kena po todo ni sudu biuta lebi kunitara. Bato sanga chungo merau di kesatu bikin tanah matin suku kuni baka tol teken tanah bulu me dala ko bata chuko nan tapak ko yang kena kakan enta kani bata ukila pambutin na raw sar duango packaged snacks and processed baked goods. Me baka na pastries ko di kania cookies keke ko banga taiki na refined sugar, refined wheat flour, unhealthy fat. Okay, kaya tugu di bango replace taka and mo kanya baga lebung go apple slices topped with nut butter so na bi matanggali ka ba kla mo replace taka tonga kin nabibia rongo siang toko ni binaka bi kemuni sen kena kana mateni ngona ye ke baka na baga dorme baka kina er binak sarnga kin no nimbul hai rongo toko. Avoid white carbohydrates in white bread, rice, and pasta. Kaya siya nga kina nutritional value. Rongo go, kanya baga lebu na white carbohydrates ko lebu kina whole grain. May baka na brown rice, whole grain pastas, and breads. So na ka ubarita ka chuko ko na kena etunga ko kenda menta kanya ko nabi binakai. Okay. Dongo. Sweetened breakfast cereal. Kento ka nga ko sa hala ko tunay cereal. Breakfast cereals are some of the most commonly consumed processed foods that are high in added sugar. In fact, most of them list sugar as a second or third ingredient. Starting the day with a high sugar breakfast cereal will spike your blood sugar, and the insulin level. Excess consumption of sugar may also increase the obesity as well as heart disease and cancer. Okay. Kaya tututong ko tanto malakata to na kanasira labi matagal. Okay. Kaya baka sa bakila chuko bi kun sa lebu chuko na suka sa to matin suka chuko. Replace breakfast cereal with oatmeal. Yeah. Porridge. Kana porridge ba lebu? Homemade granola, packaged breakfast cereals that has no or little sugar. Kembali, rongo tanga ya. Kaya baka sa yang matagal sandu talitang na kana cereal, replace tanga en nomukana porridge siya na oatmeal mbek. Ya, 5 ya dried fruits replace tanga with fresh ones. Nanto reta tu ni bangko so sandu tau ipake tu na fruits. Kor sa baka mamalta ki edte tal tu ni kino so na suka pa ya tu na vacuum pack. Siang, langsar nga Apollo Molly ko nga mo sa kana fresh ones. Kaya na China
Ya saranga mo na baka ngataka na bingaw na. Kene kabitu French fries sa toko sarani mantang sa kana French fries ut saranga minggo. Tu di banggo deep in oil, fried in oil, lebu kina saturated fat kuah. Tu di banggo binakatake mo potato batu singa iyo kwe babi baked potato wedges. Klani tu na nonda buno lebu ngo America. Kendo to o mantang nindo baka samantang nang wali viti nambuka ya kuan fish and chips ya mai kero sota saranga ika tomato sauce rokete yo sabar rita chingo kuan saranga ndo tala ko babu na tal chinga mai menta ko nakakana me kakuni rakani chugo ramati ni suka jina ni appealing and reta na taste bud na katodo ko yo kuni ko ya tabu teketaki sanga ko babi yo yana kene kabitu abo bikende to vida Bobi kendo to etolwe. O bambo tango esianga ni nakai chika mera ngangaron chika ramatin chuksa. Kento tsara to sembulu-bulu binaka tu. To boleh tu manda sona bibi sa ulalingo to ni bakilaki na mama da kindangon to na bingon to doksar. Higher fat cuts of meat kento ngo do tondo malak sarna bikendo tongo beef or pork ribs dua. Kuan na prime na ribeye steak na beef brisket. Kora brisket ya lebu gendo balu tumo tu ini kina cabbage na tumbua na mbele ya tuguni kwa saranga ya mo koni kania do mo sana replace ta kana mo sana replace ta nga me baka nga kene matai kana toanga turkey breast sirloin sena round steak sena pork tenderloin vida nga na bibisau kembali to na study ta kabinang nga kami to na kania Rani set tukin nonto matin sukses na siyang nila blow off ta kami na pala tak non tumbula kembali randi tu bikin tu na matin sung batoko ya nanguno mantanga tu bitang lojki no ko sing du tu na keniwal ngar tukuna oir na daw ni buku oir na huni wali lewu oya na ngaro nga namukana wala kina numuya pala ta ngom ngunu way vale we kena yu chuchimbenga weekenda sugary foods tu di bango keta todo ko everyone craves sugary foods at some point. Baka na chocolate cake or candy. However, kento to sa ito mati ni sugo alo pinakasara to replace taka with fresh fruits, yogurts or berries. Yan ay tugutugo lega kento na kabibing karabatin tayo. Siyang wala nga ni tugutungo where sa ito mati ni sugo si kena vital no matila leso kento taket gir to chungaya. Kalau sabar ita juga, kento to sembulum-bulu bina kasartunga, tu sangat lang amat tu bibi sa utaka tu na matanggali kaka na pango. Pambuta nina baburi baka sama tu weekend siyang wala nga nito na pala juga na ngondo to. Ndo tala na kay tukuni. Niyo sasanga juga mo kamanda sa nakimbimbi o sabi na katsu mo palutumay. Ya, arto tukun orto na buniway. American Association of Doctors ena siya nila kopata kaya baka o aba vala chiko baka lebu mo baka lutu manengom yo na kaya mukakana o siya kanya chunga ko na kaya na matanggali nga na siya nila kopata kaya mbali yo sa kapat chiko na nomutireni o sa design takatal chunga na nomukana menaraw niyo na reda chuki no ya na results and within a few months kaya ko sana reda chuk ay we undo ameza angu kanda chuk na treadmill angu kanda rawo ni chiko angu dhambe mbamba ya kingu lebu indu tunga ya saranga o sana ndundo mo sana reda chukina na kau kanya kaya mambale na rawo ni koko na nomu tereni ya kaya kau kana chuko se pile chunga na nomu bimbi may na nomu sanga chuk mo na pakalilita ka yo reda nomu diet plan kaya kaya wando kanya chuk mbanggo na portion go pakalilita ka mabuta nakango practical sa tunga weekend ambi chuk weekend le weekend ndo amula ka mandabi buni way mo galera siyang na ken guide sa tunga go ri weekend non to talibuni nga ko kentondo rumbila ka tukin na Facebook na Instagram kondo ba tunga bago toro nga bita na minichi reda mata kinandon na diet plan na nomu chati ga buterin yo sama ko sa terin manta baleto sa red sa bibia ruan robada tungon na kingo bimbi na pound
Okay, sama manta urat sa bango breakfast, lunch, dinner, no mo plan ngango, ronggo ba kamatu kinauro. Ya sa mau pambu tu cunggur ben Google, rano sarabu tu sona ken elalo ben YouTube. Kembali sang sar ni biya we, sang sar ni ke baka naro ni turno matalanggo, sang sar ni kamo lak sar ben dona dietitian mele plan taga bikemu ni satu ke tungang guru na web raw ni o baka sarabu to kina na bikato to saraba ka o pamuta sa narutsken to na kabdi bin karabi tin tapo bin nak chubelin kan heritage life insurance en orto buku ni bito ko ni chukundar ni rongo to kina sona itala noa bikete to sanga mi tutal to no puno le merke kero na biwe kaningo watson batake simel koro sa pagalo matagatunga na kana brisket na kavaya romusuka bali lai me chili chuko bale na terreni me asagare me petelu makena Fort Street bale tamenta na bi bakendra chuko nangununggo lele weekend ang itu di bangko basang bule sa pagati ngo no kan deta seng mbatang abal kalek ye lebu na tu mate tu ni nakasara sanda palana tu ya ni se solo na tu ni lomanta ko le babu na chuko na tu mate weekend mo ching do weekend da binakata menda sa kosto na dambula untuk pakasama kan inda wili-wili pang gone pola tambo asam bagi bitunan raw ko kangge mat yan ngai pakasama tak siang nonra kini mi nonra kana tal nga nyo ken da itu di bangko ninda design tegi mai menta kana tunga me na were ya ninda samai kanya so nakakana ko satu nan taun tak di were ya tumbo kanya baka malua ko lele na kena uro nakapa ya to saku ni sangat ko saliu tunga kina uro kena bi kato ko sarba mambo ta babu ri baka sama juga bikenda no do bitang lo na kabri bin grabi din tai da babu di binaka bagan do tale Lincoln Heritage Life Insurance ya balatan di onang kita lata en radio bulan do banta en ay kabri bin grabi en din tai ono bagan bula bi to na mati lawa er siamo cuma en kabri bin grabi din tai bi watsoni kuriwasa ke simeli rombulu binaka apa kare teng sumingo o simel mesan dan betongan delin matan raw me kata-kata me lutu kinauro le ya bulu benaka ranjini fina usata kala korro bagano ni binaka tueni bikemni ke tal korro lati liatan da beta bulu benaka bulu mai sen kalos sen lu de betal kinda be tablengu tiki gubula ta ho bagano ni binaka isa mode atau naga mi sota tale dono ngona bagano ni binaka tu ya ni be Mr. and Mrs. Bulata no lisu non tapuno ay nang bongi ni bingarabi tay bagano ni binaka talanga be anase ni bati te tu sinu ni bulu binaka sa kamar manita binaka sa bole na bitokan ni na ya binaka ni ko may napuno lebo pertania kila di siya matal chunga mengo sista may moraga kongo sa ni mami bulu lebo tungo San Francisco bagano ni binaka tu ya ni namatu wale na tu sinu na eka binaka ni ko bagano ni binaka be subay tapal lipate salambongi mai na Kellen Street mai na rere almond milk ke totok andina Filomena rabu iwai bulu binaka tinay TJ bagano ni binaka talan bitawlenda rukla ni maru taga chikno nangande boli en buno lebu o American eka binaka ni kuwa bagano ni binaka chugani tapal mersendi ni tagi ni totok chikno nganganji na eka binaka ni kuwa babi skula ni bulu binaka menrau mari tamboli ya orto main dilema ko torto nangay wada kini kita totale en yang baik ketumai sen lu de talngakin na le ya pero na biokani robi sabo sabaku ko sar chiko en kabi de bingarabi dai ngonto na ser mai virto na nduo ben we Max na ulutengu John Ron Rolangi ke Mr. Mbati Ratu kerto todo ko sar na crew no num chugani kina ron na brothers Simeli ke Watson ngona itala no ni ilo radio bulun do bata bima mando no weekend na bana koloko sambulai tawa bakamile na mangosa ni kemuitu Say
Ni alimbula tu koe me wakatawa Na nomureki aworoki Yu ya mendua embutongo Mode kalumani noro mode nongu tangilo Ko ilo ni logo mai lo masenika Nomu ya lisenga Nomu ya wasana senga kita niuga kirobia Muleka angareba Ni utongu mokina Muleka angareba Ni utongu mokina Muleka angareba Ni utongu mokina Muleka angareba Anola hula natamata kamu wala ni mataku Mindau siabu kayaliani Kani saba kai daba Kinama dua singala daba Kaina kena dui sala Nikadi mayo mati ena senga ni sukalala Rua vitu niti sema Rua saima makarau megama Wakalolama ona bunyi sole Ongori asingani kuranga Sena sara embau kidama Umadi vale nana kaimata Roani matisa Rumbe malu noe magawa Oile se dala lebu dama Unira nao geto mai sudama Irau kadibi ai nui Nine ikawu bale binaka Ukai wane oelia Ai tubu turanga Olondo viko isa lewa tigu Maulomana Olondo viko isa lewa tigu Maulomana Nisuka bisa tomba seoti komedi di mari siena no Nonanga ngare aturana bete Tukai wane mose ti komoli Ituba di vei ngarabi e koroni rotu me bakanda mori E baile subi komai yolando saya kabi fongi Nomani sala le sugi vale Mesibi mai koma tadula E mai o vivi e mudau komate Nomani no mugamu motota Ena da Sene sara etana Nakalvi mula susanga sa sema kede sara Oleni mula e korobo Sana manobu rau mula Rau mode abe itamani Andau vega rabi e na tumba Na umale se vewe kani matani tu
I'll show you where I keep that extension box. Pasti rapat ya. Sudah minta sama dan sudah Mina sa boleh beturan kena marama daru kena ngone leo na bonga ke wai tanra langi o ana italo ni bitamani bodi loloman na ital noa ke londo bi kondinge dana ke bata ke elia dana ke bata sinia anda ke labena kena ital noa ne roa mai lego en Andona ngona lega sa chia sa oni rongo tu sa kosa chu na ni to bata batango en ngon sara to bital no chikinongo to sa siama chu mai orto na biokani mai na super cancer survivors mai na super cancer survivors en ya kai bina kedibing karabi en dai ya no da bulangi ukila sebuta langani non da bulangi marmanau sebuta non da programungo en ngona mai tega buta ikina en radio bulun do bata tondo tal no takut mai na beka andau tondo boga dora ken tombula mai en mati lebu du birto atau binaka atau sama ibu ke juga bita na marama ya na ka binaka di kuwa wakan 2 talen dana bagan bula mandani buana non da bulangi Mrs. Salo Tenggalo ni sambulo binaka saka binaka sabole buna nomni rawa ni mai chiko na ka bini bingka rabin dai urungota matau saus doa sasanga chubi kama ya sawa sing rano bitartar baleta nirto se tu enam buto nawe kanda mai na ya tu sawa balam-balabu yang da bodu binaka ni sama chiko rotale ena ka bini bingka rabin dai ni bulu binaka Mrs. Salo Tenggalo binaka sabole buna nomni ngauna rawa ni ki damai bikin tabagi taliki ni sember ni damai tomano chiko nanon da bitala noa ke kim do na songo binaka mena super cancer survivors ena ka binaka ni konimbul. Ya, ni sambul binaka. Ker binaka wale na bibosoti. Kito katung may na yang sa, kito nanu mani daran datu naran bital talam balatan ni urna sarmano sarabin tu may na bi anu may asawa. Kito ginanu mo chiko ko saram dur ke tu na ta balabya. Iya. Mani kito mani tobole magtu bitartaran bat ke una. Asang sartungan ni rawa. Artungay kacho bikito na marama mayasa, duwara kaman na hindi na mati. Dugay lakoy nandini mati, dugay lipo sa kinavirto. Binakabali usara. Yan, isambulo na kaya ngo na may nayati asawa, hindi na ni sarto bitor dagi chigo na kani Sarbanua. Sarbanua. Iya berto kabalila na orto na do banduria na tawas na konandur malabuya, mendaran bibo sa kichukukina.
Ya, upang betul niyon yang oleh talaga do kata di bipang ramataki di roni talo mentang kami bakal lelaka. Mebaka ni kita wasa sangat juga nama tahu sau cuma tu witar jin sarai. Au do numa ni sa liusar ada buru-buru non rapa ngole main na sar benua. Ya, eso na benua. Tu se liu tali kino kena tu nandua tala tamban ngoi apa bulu juga dibikin na turang merama mai na itu ya saw balam balabu na kena bi korto to sar bikin linga di pinggara na bi hotel na bunua do tale bi waso ma bir na sar bunua klan bunua tale banga na unia juga nikina na madau sawochi ni parara mate ki me manda vita na singa nom doli to ko mai kia na zabon doli baga zorra ke na bi korro do tale apa na madau sawoti Sabnaka. Kita usahawan rukai mantangan ni kita laku tu ya ni kita lebon na kuana wang kali lebor da untuk ketunggu air na Sarmanua. Orto na South Sea Cruises. Iya, South Sea. Kita babin binaka kina ni orto sulewi kita weli mana tikite. Kita laku. Kita ngolay na nabiti atu sawe nabiti itu lay tikoy maro. Ya, na nito lako go. Na nito ikaw nakanga rasule tu may bakay lolo mo ira may Australia baka talanga kinakiri may Amerika ya na so ni lolo masule tu may bikito Arieta Sorensi. Iyo 61 coconut. Kito ko tuti kumalay sanggilay sul chikuando may pamasalta kibir na maram niya sa nakya na bakang attack na moon pets. Washable moon pads rati kima minasanga sanggo patikir na maramo irasa kaule binon ra katuningon ni ramaro ta kapag lebu na imbini moon pads kito ko to kwa ba ko to tumayo Arieta 61 coconuts alay soli virto patikin na son anaya ni buli wir na kinagaten akaw kita maingo may Tasmania sultag tunga may bailoloma na iba ka mo ko bir na marama na tarose se loma bir na marama kison sulu ni ngonelalay bir na kindi kaya na son na uniform meran ni randa wiso chuko kine son na ngauna nabika kaya kito ko tutum kito lewe solia kito baka nga takatalanga na iba tabataya kito wasaki na may baleta na kensa kito ala ko kito lewe da waya uli ba madalatak nga na kambaleta na kensa ni estudo o unayisi na kensa ni katuningoni o salome na kensa ni aloka o kwa sa may boso jiro sa may boso jiro na maramgo kilemba ando don menge may boso nando tal nga na memory kensa ruro chiko kwen na kensa ni estudo pati na kensa ni katuningoni sando tani na non ramaraw taka es na rabita gidaki na ngona li dakakina na biwase na bika kede kitudruma ena nganito tawi mate batake na bingrabi baka bunuwai sabi na kabali po bambo to ni sa kombek nga nakakitulibador na sobe sulyaki ya kemem sabo budi binakat juga na buku di nomor dosa zau binakasar juga na bi korbo bici untuk saat ini kamu juga lebu na lolom apa kau juga ni kami ngani cingga bawa lebu ke kemuni na meram kelanin do sangol seradi na korbo turang memeru main nebiti main nayatu ya sawa balam-balam pintu angana sih kana nomor tuang oleh now Endo nga na singa, kito lang nga na matakalilay, kito wando may nawal na kaloko may Indian raw, kito libas nga libuto kay Maro, singa chunga ya sa kakina na nito visulia kanakana wikorbul, kito kali kese, wate kay malevo, may soli na yaya ni buli na early learning, wira nang wanalay, kito sanggela ko may bas nga liwi Maro, na singa chunga kito yada ni kina, kena kabi akim galisto te kine na non ratu hall na olo lewon o na marama sibi 5 na marama era la ko may rongo na nito boss bir may baleta na bikato kito bakatal nga kina nito bisulya kana yaya kit usabar ta ko ko na iba ka mo ko na taro sa loma na isuluning ngone na moon pets Batake na songa na labi-labi ni kambaleta na kensa. So libir kima mi witala no kina. Kayo chito ka na diyo nakaloko sandutan na non ramarota. Kosa ka utili sibian 5 bulan na maramarati ko nang bogin siya. Teke bu na ba nakaloko kayo chito ka na ina diwa. Nambong. Ina sinunga kito kina iyo diyo nakaloko nang bongi.
me bakanganda kene barao bali le endo na ngune angona ucha sang na lotu me tiniana ni mami songo na mataka ni singa tarawa sange kitungole na maro kindergarten mele soli na ya ni buli me baleta ni kituna lista li chuma ina runa kolo me kitu me wonto talina wanga na South Sea Cruise Na boleh besar. singandungan itu Singandungan na namdong ngole. Anta po binaka chukan ni Sali so tabi sar chukan na marama may marokin na bi kortalesor to taleba chukan sabi nak. Mrs. Ngalo di pa mataltang man tabi kimami. Balate polo itongo melewa di bitalo na kabi nangani ko ya na 61 coconut. Niran di pa mataltang man tabi kimami. Mikila balate sabi utak chukan. Oh na ono sanga bulukan dua na new. Nata pembeka ya. Iyo, asal kundo 61 coconuts. Iyo, 61 coconuts na doon nga nakambani, teka mo no Arieta Sorensen, bataki na no na ngonelewa. Iyo, ang gaila ko may wikito o tadina. O tadi Arieta, tiko may Australia. Sabay tiko may Australia, o esta. O kito sa tutungan na panuan ni Bakaw Koyang na Suba Olympics. Iya. Kito bitala no sir, tarong ko na bika kito bayador chil tun sarap ko. Oh, ayo mo na bi bakiliti kikim do man dabi tading ko Arieta, pati total nga na redo bulan do bata. Iyo. Nataka roda ka mo Arieta, o kondo biya kicungamay. Rodo ba ka ito may na tawelo, na yan ni mode, na yan ni kana, iberto na matubo bale, orto morto na may bisulyaka, ibiti, bikure, ngandreba, na bibuke. Sanggila ko mayota din ng o esta, o ko betitik may Australia, o ko sanggay may banggo ko, o kim to sa reggae, boto-boto nagsaraman doon na bitaka ba nakangko. Kaya kito bitantara ni kinabat kay Arieta. Kito sanggali ko tamay na Moonpets ngo may nanorto tiko may 61 Nambua Road. Oy. Na tiko na family home norto Arieta. May 61 Nambua Road kito sa Lilisar may kina, bali kito liko tamay ngo na Moonpets may kito may bisilyo akwerto na marama. Sanggali ba to kasi na no na company may kiri Arieta na 61 coconuts. Kuya na bitar-tarto da kapachikos na nakakirikira ba kautamo ko kito sa libisulya ka ngo na asawa. Na namudo itu betul ba na Moonpets to abang rita cuma santar ni kila round na biokani ni pembiu juga di radio bulon topa tapi bitang lontak 61 coconuts yang na norto nampangan di pale bay nembua game sama tingaki dan na coconuts saat ini kampanye cikin na new Arieta Sorensen na 61 coconuts arto santo bingkar rabi juga na buku ni non rebuke juga na bekanta nonto pono lomani bicin don to sotanga na subo Olympic pool sarto libi bakilite kisara klani kemundo na merama may na suba cancer survivors ndo sa ikaw talenga ni ken bagli chugani o yan vika binaka sa ni sul binaka o pamboto nindo sa artuli maro talenga kina erna marama may maro may na yatu sa balam yo si may maro dapat tal na tubo chugo kemundo wa taron do ngon kemundo nomdo bingkarabi mbaleta ni asa mundo ngana suba cancer survivors do na concentrate chunga suba ninga bartak ni senga kem sarong odo ni sala ko sarana muni outreach na yatu sa balam sa uchme sa Ibital na bunon daw sa nanamag sa mga ngol ko. Ambera na lako yasa rato bitar may ando na korni buli may kandabo. Ha? Kandabo ba yan? May bako kinason na yan ni buli. Dinara ni perli. May yawe. Yawe kindergarten. May yawe kindergarten Yawe kindergarten. Rato bitar may niurtungan rebeson na early learning. Gay bakaw kitu bakaw tanga nawang kasin man kitu lako rawa sanggay do nga berto na tina may kya sanggay daka na daka kitu dole daka bira subay solya ka nakakirya be tamba may laiba madalo ko berto matanan nito songo yo kitu na naman chugo ni may kitu na ngoli na koro bir na marama ngo kitu ito chungay na koribuli bi ko na dubir na tina ya be kilagat ingon na ngayon ko may kin sa tuno kitu suba kensa sa baba kitu register kitu suba kensa sa baba yan isala ko may na bola kere kitu sa
lako yan ibira na sa kere-kere mai. Buntu tali no mundo satellite branch ando sa tau ya butaka si ando sa no mundo main branch ngai suba ando base ngai kin ando sanga toso ya na base bichi ngo kandabu bambulo cuma tanga ne cukup botura mai balendai ngamumbulo bina ngon turang tu yawe ina kena bi korto do sar mai nalotu nangalotu mumbulo mai tokalau kena bi korto do sar right sa kimi mai romot sarga ni saya tu bigim tu son ya ni buli en buguni sobo ni buli mayawe en vida na singa sakor ya now mai ya ana se ben branch mango kito sembara ni kito no deo talan mali tekuta kimbale tena bia ragi kita toka me revira na kensa sababa may lambasa se may lutoka na ra merani ortuli tomana chung na nito song-song itu sana no mau ken betu sa tos chung tanga elak nga may nabibuke na kere-kere betu sana ngoli ani bir to lebi bukir na bitar to yan ngongo Kapal tu sawara tu kami, dua orang tu kami yang ngoleh ni bola ker mereka ni biarkan nabi sebis dah boleh nak saat cukup tu na super cancer survivor serta ngoleh ni, siang orang kan lurtu kota nak kadi bukan le apa kalau ngangkat teke komunitas kan meramai, nabi korban baga bici, entah sarang ngota main maroman tu sawara bitang kita kena buku ni sona testimoni imbula, entah tu kota juga ni, boleh tani oir tu kena merama. Erto cukup ni songgo-songgo ni nau salon tinggalong ko era makategir talanga era mbula kete mai na mate liberatum tagatu o ya mate bagarbak o ya na cancer knowledge form ze kembali sa berita ka sa uci na sobo ni buli mai yawe ya sa do sangol netu sa malam-malabu vitale dona bunondo sa baka na machi kin komando nang wala ni kinan buku ni bi baka ramata gitsunga ni mati ko na cancer nito tiko ngo isuba kitondo lebisi ko tiko balimbula lebu iya na balimbula lebu na CWM veira na tawi cancer na non relako mera le kimo kitondo loko kina le soli loma veira le va along kanga takira o tia que tu sanan kai warra ka tingon ngono sara lei au sina kimo sele kina iya sa o sina kimo so era ya ba ya wono na cycle on sa tikin sar ke bakasar le sele que tu mole talang ai ne balimbula do tal no lomal bayal nga katakir me do batal no sala ko non rabi pale que tu ndo to bole me que tu la ko no rai tiko e wa sa veir na salis me balimbula veir na vinga rabi tiko batikir na mata pale gitu was ostar jen gitu juga isu banisin la kumay na ker may na bikorkoro gitu daw ngolit ko balimbula so nangaw na ko na por karambatanggo or san daw reda ngarang kirimay o tinangwe reda chuko na la ko balimbula gitu sana ngoli servir itu ngolwir oh ngane ngo ko sang chun biala ko balimbula sangun way tunga babiti ya gitu nangoli servir melele bo sabi ko na maramea sabi da gitu sabi sa utakan na non kasama sar sele watingo sanjin nabi kaya gitu sini ramai nabi korkon ya sar may nabuan de umba isutal nga gorewa nga ertogir nga may ayo sabu de chiko na sulungo ayo lomo rutingo na ya maram ni kanda na maramago sa lomar-lomar sang chun bala kolbol bat na ko ni biya na nalaman ko sa nalimati kitong gelakar mango kitong sabul me kina kitong bulu na chungo da vital no angko sindo vital no chukinayalo vital no sarchunga kirna tamatan dina so elevo na matanggali nanito chukiso banisem perniada tuk may sa nabol kere may nabi banua kituli ba dorti ko nabi siko nabi vale nabi tiko isuba inostori inabua indeumba telebu kitungol tikina na sa boleh turun kena marama terbuka nongon elewan radio bulan dopat tapi nak cukup nonton pulangi na usang lo tinggal lo main suba cancer survivors di boto koron miniti me tapi nonton vital no na ikabi na di konton na bingkara bina kartu sahabat dor cukup nongon go biba ramataki biba longgang kataki lebon da rongo da cingko rasakan di bengoli bolimbula na bukan tu sali tallo bina kani sar le sel sar bang muria sar cukup na bika yang andrebi baka puni wa ya tu songko tu nang dong andreba tu nabi ngona nabi buke ta ba bina kacun na matubal de ariata Sorensen ke komunito to sar Amerika ma Australia
Oni rongoda chunga na vital no na radio mbulon do bata e sotala platform oni sa na numa oni sa na dondo linga tigo e nikina me baka ni ertou mbula sartunga na nonda veibuke en vinga una todo sar na ubara rama te kima mi telemanta en ngoni sala kim na rani muria mi kima mi bako te dikini mi kani loloma ko sando bareta ngosa ikau sar chunga ke mi baka ronke tungo na tu Amerika e sianga ni ta ke baka ke mi tiki tunga ne bita nandola moni doli tostu ki nam do vinga rabinaka baka oni sando baka tortu en ve maza todo sar na usalot Yo, bina ko levo. Me baka sa tukun yo chichiko. Kito sa nganin daw garela po fundraising Kito sa bambi tak sartunga na iloloma ko sa tukun yo sto kaniana na baka mo ko na sonay sulu birnangase birnangone ke tu eso na bika oni na rani baka utamay na itawelum beka na kabaya kito sana ringo make na iloloma batendo li soli chiko na iloloma birango ya ko ken ay bos tak nga banwalebu photo in photo out kung may bikito niya kito tambaka kito ndolawa tambaka taudo ko na bika oni toana mai ngona sali soli kina kito tambaka tala ngi baka wi ani bi kemunike den nandondo linga mai kena na dakakango na ilabo que eso na era na bien dolinga mai bailabo empezar baka beting ba na empezar mai na ruba diwa baba lima ba okay apa ma lua mandana van total empezar ruba diwa baba lima baba lima ba van total ruba diwa baba lima ba iyo lima ba gora na nito gora na namba ni nito na helpline iyo na helpline go din na ya sa men ambiuen na empezar ya Salo Tenggalo iyo wekan lo mani na namba rongodan go non tun tambi sar chunga na single binanga ni kuwa Willy New Toka ngolengan nomuni world remit tambaka mandang ko konta nakani lolomo binakang go and we bukit chuko berto na suba cancer survivors da rongoda photo in photo out katodo ko flexible ke baka ko tun na ya rano ni bitar very transparent very transparent tiko na nito lako mada sawa tinito lako ya sawa kito torrendo na rental car na ilabo solito may bikito orto na South Pacific Council may Brisbane di ba tal chunga endo na diaspora baro ta kinukito so nila kito rentara kinendo na rental car me kito lako kina india na raw sinbi na katin don ilabo levo lay nga merani bukian nito bela ko kina isaw nito way na kito ba kanta siguro na to lili na nindo nga na nito survivor o unaisi hanggang do tao tungan kina way Wicket review kan lo mani. Sa babin bina kami. Iya. Babin bina kami kim daw ng bulan do ba na solisyo wikito ni bata-batango. Makito was nga ni kina merawa na vitartara ni wikim ni na diaspora ni chungongore kito sa nabanu nito ninda na soli may bale na ilolama bibikim ni nakalilewo sa kalalay kito na dinggo makiranga. Unak sa boleh bukan dua tali bikin terbiok kan inda cunggo Amerika kena be puno boleh kata anda rongotan na pon teleponia rua baziwa va lima ba sando ni ai rua baziwa va lima ba norto na poni empesa Salo Tenggalo nga bito ngai zake ngai bako to toki nando no mukani loloma virtu no suba cancer survivors dasa rongota labi kali lebur to sapa ga dor chiko na nondi loloma nganta bako chiko de virtu na te welu ke nabi kala leita leso to sapa kan dia otak sar chiko ver na mrama na vi korbo bis nda sarngota ya talanga ni buli ver na vi so ni buli ndu eso anda bo di benaka chiko na kai benaka ni ko na buli taka benaka orto waga dor chiko na songo benaka na suba cancer survivors dona uchi sino mani tuku na Salo Tenggalo ni sember me dapat talon do vital no na mada ngo anda na gai vital no tale na singa tu sici na mada ka tumai Pinakawali, sa babi nagtal nga bikin mo daw.
Iyo chunga na babi binaka na kena batete na nito tuku na nomando bata-bata na radio bulan do bata na kensa nanda totolo nga ni balimbulan na kena binaka kakotala na tabatua wa mendangun wa itu babi tu kima na chungoy biti kito sani tunchungo no na bambulay mai ina kensa ya kito sa ano itu wiki mo ni no ni na dondolinga mai so may bailo lo meso na kami kito rin libu kire kina na tumina koro dona kana non rabina katatumay na bibuke may na koro sa ko ngaya photo in photo out kito very very transparent na nito takataka sana ba ko tatal chungano kito na kakito ali kabiasa batak naka may kandabu we no mundo lilu we una naka menagay bila sa ba ko chumane so kito na ba ko tatalian batak balta na nito babin binacho virtu na coach kito ya sa orto na binaka Fiji. Una bale besar tur ken marama dorbo ken manele on tabo bina chuko berto no suba cancer survivors na kabri bin karabing tai ken marama mai non tabo langi chiko misi salo tingalo eda bugu bin rama tagi chiko na kabri bin karabing tai radio bulan do patan tan ge siama tale bat gerto na kila tale na bikato do sartu sabaga dor chiko mai non tabo no lomani wichi na maza wa ka tumai na sabale bu misi salo tingalo no mningauna sabang ni bina katu ene buku di karabi na mata bina kanta sala ko patika ene go na radio bulun do bata na ngauna si bikanta na 5 na miniti isa na sergo ni nunu mito to sartu ene kin na maramatina oni siama chiko mai na radio bulun do bata so randavo tumbeka non randavo ni te mate na ngono go no itakin ni makare se tuani oya na non da bim bulun odi chiko ena kabi na kadibin karabi na loloma ni nau o sibin dondua ena vi loloma keda ngai ko nem kitale Kei vura-vura Sengani-angani ko ya lisanau Konda usakita kia uebe singale itnangu Nomu baka marengeti au Meu yanga e matamu Kede kei vura-vura Sengani-angani ko ya lisanau
sanau au nandau karoni kotiko ngamong bulambak labu mei bakan deni nomu bei susungi bei au tinanggu
Yavalata, Dionangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Vita lono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoda na bana kaloka na vika vini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Au wawili kay sotale na itukutuku o le sangara. Kabaga tarungi reso. Kung manitaura sara en duana lave-lave ni duana bagandinti ka kayadana na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Ako tabatakaya na ibagandinindi na eso me toko na nanondo to italano. Bigay nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla and a basing of Bukulu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Nama kamay and a Radio Bulando Bata San Francisco. Mikaw ti kanda batamay. Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bwaike na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Na bakani sa musoti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakandi kebi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vitu va 51 sisi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ena buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na da bumenda vaka talutaka buka singi lewutaka sa buka ya kapitaka ne ka kuni lo malenga sa tipin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matangali kaka na itigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena ngamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua chutney kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo doon limono se ang wala sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nak sa boleh berbitokan na kabir bin karabit tayo non rapa matal takat sumantakan na JJ's Food Shack ya bikendo rupa apakah paglalalatal baga suri na kete na bi matagali kakar binakan arto baga rota tu na kampar binakan na JJ's Food Shack mai Santa Rosa ya bekam ni Santa Rosa kena bi buno balkata ningai bitar tarai ni batigirto na buku ni kemuni kakana totok doya ko boleh itu na suruai bai correct. Ya, sa sibikan dari 5 na rusa nga 10 miniti. Radio Bulan Doba. Pan bulu benaka suba raw malom bula mumbula bangun ni binaka ten nama nomor rumah tu bale na ka binaka ni kuwa may na velo drive may kinoya pan malo bagale bo ban rakai ken nomunisia ma chiku mai cancer ni katu ni ngoni cancer ni ra cancer ni sudu se prostate cancer do talangoni ngan giri tan turango se misi anda bo bi binaka tak bagale son viwe kani nda sa misi ma chiku round the bibu ke chiku do vitan lo tako chingana cancer sabori taka maya o enele kotu la kemba o se misi round giri ta vali manan rau ruo saiba sianga ni so minawai sambo matatan jinago o bagan din taga na kena mana enele sarga nang sa bogale benele na nomuni wasia tumai na nabodi telefon ni se misi karon ni rabi tartara ni kino sono kanda era sia masar chunga mai na kabina ni ko not necessarily menda to weekend so kenda da bisia mai chungoro na numa dombe kana kamuni ron yung gibagari takbira na nabodi telefon niya kabina ko ari na tema ma Hillsburg na kana siya mo chukumay na wala bu angas di bulia pete na itini hindi na sar ubo ni ni sa libu sar sa request ang sumingo na nabani empisa ni Salo Tengalo gertu no suba cancer survivors na buku ni baka sa mo binaka non buke wir na marama may non tabu no man wichi rua pa diwa pa lima pa yana non ranamba sa raunion na bibu kito kay nikina baka binibina ka tagchiko na bito kan na kabdi bin karab din en 7:05 en tolu sa 10 minutes 5:30
non to pula inga tarapa andi lo salini korewasan ce on di lo korewasa mara manimbuli ono mai kandabu sa andina ya era vinga rabichiko na Youth with a Mission. Tu kini bala besar na non ravinga rabichikin na via sai pura-pura rabagita bikina. Wir na Youth with a Mission sen why wem bekango ke bako kila. Nanga ital no takamai na non razura ne songo ya ke non ra na vika bunua rabagata leva ke na inakini non to venga rabi ke na vengo ni sala todo sar ndana bitan lo kina da bod bina ne rasulia non rongo nanti lo korewasa mentana bitan no ya na bi mama ni lima gina nama kito ko mai kina ya veki anda na bi kani en ya kabli bin rabi din tain radio bulun do banta sabaga bi bina kata chigo non da bi mati rawa en ya kabi na ku anda na rongo da ni bi na serengo mena coach ken tu ni boko malua kina ngon non da bitan lo kataraba ke andi lo salini korewasa mai mulia ono mai kandabu era lewena chico ne songo binaka na Youth with a Mission karena kita lo taka cuma bikenda enan tuana nguna leka mai ngonan ron angi kinu to somo isa mai nunggu tuna bakal lo me mata sao nyo sangole na o mini bakal moade o mini matanga ni bau release mai ya we tani ala ma bigir to non mati lo to toka no ni na bio kadu ni bakal nana ni chuo bakal ya Wataki
bong ini kuat nang bong ini kolombeka benda dui kolo kenda opo embera esengana kena bong ini kuat nang bong ini kolombeka Raikivita natambani tarawau Raikivita sangai mailau Kiendrena sangai mailau Raikivita natambani tarawau Si rondo nui nai bore bore Si Roma io salote Rau sotto bataita mai Simeone Si rondo nui nai bore bore Si rondo nui nai bore bore Si Roma io salote Si Roma io salote Si rondo nui nai bore bore Enunu bana tumbu kara-karawa Sereana mabunitawa Sereana mabunitawa Enunu bana tumbu kara-karawa Si rondo nui nai bore bore Si Roma io salote Si Roma io salote Si rondo nui nai bore bore Si rondo Nando momu isa ngokulewa wani mateni dondomo Ngalili moli nautongu wani bulan nando momu Mwimalamu nina nanga una wana katukina Melongola kabakandekako Notaru yala yala Takatetusa leini denomo kotukuna weau Nano momu isa nogulewa eko ula weau Ruan dua bekana mati ala kapa weau Betau kena kina nandu momu ena woni nongu mula Isayangi ulei nongu lewa morongona kananuma Nisai kotandua mokilau mararawa motikina Resumai nentu sangat yau neunomu bomula Monuindei ena wakatu tusa Ongoe kandina
Totok na tomon bibi kamaru te kiama be seru serebe na e kabe be ngara be dai panga mino na sebu sebu ala bina sa ngole mandanga i tau tumbai redi bulu do bata boy rusul ka tolo biniti me ono na kalo ko bar ta chubi kemuni e na rochi kana nonda bulangi sa ochindua na usalo tingalo me de suba cancer survivors na e karono nonda bulangi bagare te chubi ni adandra andi los salini koroiwasa andi lo selini korewas kwa sarangau ni sare to mai kero sa bakana mata to ni bikim ni bikan lomani rede mulun to bata na kabri bin karabi dai hira rabin karabi chiko na youth with a mission ya ni semberto to ko ya me bakana kene bakara rau ki me kinda be kemuni ndi lo na kabri bin karabi dai bina sa bole bina no muni sule no muni ngauna na buku ni no na mai bakara ramate ki mam chinga na buku ni songo lebo ni lewena to kla worldwide mekan na songo ngo the buchinga ngono youth with a mission bakana kiri bakara uir to ni mai bulang ni be ka to sar ndilo moni na baka masal te kemuni baka matila lai me te ka busar nga mai murande la muni ya tengget ni apa muni me ke misa kile kemuni baka binaka ke menanga te ka butos en boleh tende la gola korna bango ai ndu mai boso bos tungo ke me ali mendanga ni kile ki ai bulo binaka ndilo. Welcome to Radio Mulun do bata na kabri bingara bini nai binaka na dangunga o dilo me bakani sa tukunitiko marmani kandabu wasuilau ono bulia kandabu wasilau bono batu anjina iya sabinaka tu sana tu romantiani ngo na vital na turu pagator chingo ni siamo chuko mai suba sia mai nabula sia Amerika sia ibe na matin tu bi sia chikinongo mai nabula ke o kito nito timi ulewen tiko na Island Breeze Island Breeze tiko na rukuni organization na Youth with a Mission mebaka ni kito tiko bulingo nito timi kito base chiko Kansas City Missouri but na madhango kito chiko kito sangin bimbinga na noa me Dupont Washington kito chiko ngoi Santa Rosa au chiko ngor to practice chiko muringo nito leni timi nambi chiko lamni motokango paleteni viangala e bangangalu telengana iyo na kabinak ni ko ndilo sabi na kana YWAM na YWAM ya na Youth with a Mission tu di ke no go bagare to mata kan simber ndor me vitalo ba wili to na kene tuku se tu mata me bit sando rongo tu te go buta ke tini ke diwa ono sanga bulu tu ni take te ke rutunga o ir na youth na ve Christian denomination du indu so ka tu di nia fonta ka indon American missionary Lauren Cunningham watakin non ndolomani darling Cunningham and tu di wa ono sanga bulu ka tu ni ngana purpose is to know God and to make him known ni pamatala tagamanta o kila ni ke boni ke da susuk todo nga me non da pono lo mani vici na ngono da boni lewena kina na songo go
Okay, ni sama lewanan ko na kena tempana. Ito na chukuna Island Breeze Ministry, which is under the bigger arm no YWM. Ni tang loman ni lewanan ba kata? Indo elang ketungan ni tugun nandilo darungoli ke se zabambek. Vinaka. Me bakai viti na nonda I me nonda do da reda do na visong song na vi korubul do chiko na Christian Fellowship. CF via Fellowship ngunangor to Swiss Scripture Union in secondary schools in schools ya me eu nanguna wa buli tu kina na high school wa bondonia na tola ko may vida na group me na wawem o tia ule staliva lunge batarung tinango marami tinango na niru vivo sakingo baka vitinani endrendro ko endrende sanga ni endrende baka na nungutaro endrende baka bletani ulak ngayon na I was curious autorang ma I understand missionary, but what do I do? What do you do to be part of these missions? Iyo na YWM. Iyo manda nanguna yao sinibakasam taksar ni ngona kadi ni kaluki na nungubulay na YWM. Iyo walewan na Island Breeze na 2001 may Sydney, Brisbane, Carbrook, Logan City, Brisbane, Queensland. Na puno yung start mikina. Na program endo it's about 6 months. 6 months program go bully the kinana not only about God, His identity, and also knowing His voice and how to hear the voice of God, and also for yourself knowing who I am in God, my identity in God, and what He says of me, and being encountered by His love, not only in that stage, but then I have to share God's love to other people. But I joined, yes, to answer your question, I joined Takana Island Breeze Australia, Brisbane, to Sechukina, Carbrook, Logan City. Kaya mo pala, no nilitarong ino mo ni nananga, how to become a missionary, sa ating po ni, tiba kasarat sungay lo mo ni, natakatagapin ako ni sa takabot chingo. That's right, yes. Dorli sumanda ya, wala ka ni pinana, nandra wiki mo niyon na, ba't ni tapos nandra kinon na? Because she was praying that one of her seed, the seed of her womb, to be committed to the work of God. Yeah, to the work of God. For, we with kertona tuakango na te vingungone, sanganin dua me bola ko vin maramatinay kito me litarong na tarungo na nongo gay tarong ako sa kilas tarungo ko na bunelon na nono do masula katumay nang gani masya that one of the seed of my womb will be me bakanga hena to Samuel yes. To Samuel, she committed Samuel, Lord, I give you my child. It's not that she find it funny that my question is funny, but she found that, whoa. Finally. This is my prayer, like this is my prayer. This is what I've been praying for one of the seed of my womb to, be in ministry. And so yeah, from then. Zabatal kalau terabo ni taura, may na namutong na ngabi nanaya, zabasar na ikalaw tarap. Goto na pa malu chuk may kim nakilay kim ni binakasar kinatakata binako ni pator bukun turang. To nang gay zaba na singli binako ni kumbataw kila na raw talaga numbulen to nambula. Parang chuk may na kenta sa we are so into materialistic things of this world na ilabo na katodo ko. Na Great Commission ko nila ko chikinanggor. Situ ko may berto na tisepele. Dola ko balutak na puno kita nga tiga bucur Jerusalem cutia Samaria. Me ato na yala ala ke buru-buran na kata ko ni dobator chukna maraman yon ko. Ya mai temana. Benaka meu rele sutale dona talano do kono biao na maramitin nango nang wingo na kede mikito balitin maramitin ako ni maramni lawe. Na wingo kede mikito ndo la kali Christmas pati kina nito tua na nito now nangone se rombula kina. Ndo rido ko na nungkumbula. I'll never play with dolls or house, what do you call it? House play. But to kwendo rida, oyo ndo toronto na kao, mengo ndo
o ba sala takirto na nungu cousins or na taval na tiningu mbeka ratiki ako rangwani mbeka viau me uba kame unga sinibuli. Sanjin. Iyo from then from then she realized, she knows there's something different about me, and so and with what she said, if there's something, a desire that God has placed in your heart, in the way God wired us is different for our from every other people. Yes. So nanona tubu na kalubiao and dota ni nanona tubu birto na tuakango birto na tedinkuane. Iyo ninda wakasangara na kalo ninda when we submit ourselves to the Lord, He will lead us, in the paths that He will help us to fulfill not just my desire, but His desire through my life. Hope I answered your question. So that's how it all started. Ya, na nomoni tukno ya ni teka bunga mai vici o chika sa next step sana ni sa ngole Australian ni Ayo wa tekubu wa wuli Wainandoi. Bible School SPBC. Yes. South Pacific Bible College. Koya. Our tekubu kana 1998 graduate na 2000. Uche usangela kwa ni Australia li the kapuna nugu DTS. But before that, awala ko betike ndone timi orto lebi the bikito na lebi na taltala orto lako na bibali loto na tambana na Assemblies of God. Yes. Gir loto tangi orto nge masula karto reda vida erando na worship team worship team na dances me lako bir living garabi na 2002. This was 2002. Vingarabi bir na what you call bir na nonda na toke ningele me Australia. The first people. Iyo, the first indigenous and aborigines. Kona norto lako kinaya orto nongona orto me vakamorto recruit like kind of auditioning, we say it nowadays, auditioning. Yes. Yeah, but they were praying for a team. Yung wana gelewa na nalini timingo orto lebi the may 90 yung beka nga may suba. Iyo, yung beka nga may suba. Vida may singatoka. O chia kitongela kongo na in a border na Queensland New South Wales Tweed Heads along the Gold Coast. Yes. O chia kitole vita bingoni kia nangona kitongela ko kina inandone no Palm Island. Aunque sotabir to kina na director ni Island Breeze Australia o Mr. Wanga Barabilala korto na Rugby Plus. Right, na Rugby Plus nga ko ngay may lako may overlaw okay usang ito rango na Island Breeze na concept nga ko lele la laundry ni kina erlengito rakabian to na Island Breeze Ministry. So it's pretty much arts and what do you call arts and entertainment. So arts is not just arts as singing and dancing, but it's also including arts and sports, including iyo. So nanong gusto tabirto Mr. Barabilalay Palm Island, ikiasar nga sa titi makiti ko na longo kala I wanna pursue this like missions. Sa uchi may nanong kulak may bitkirto na timi ulis taling wana ulingeli the cover na buling wana go na DTS Discipleship Training School 6 months course. 3 months, you get to learn about God, learn about mission and how to fulfill the Great Commission, learn about yourself as well. You man the New May Bible School. I thank God and I thank the people that have mentored me then, and I held on to those teachings. Don't just go for what you want to hear. Go for what you need to hear for yourself. That will bring change into your life. But to make us grow, we want to avoid all those things, because we're too comfortable with our comfort zone. And so from Bible school, yes, I learned the Bible from Genesis to Revelation, but DTS more deeper into how God wants this word theology to connect with my heart and my spirit, that manifest in nungu action nungu ibakaraw nungu kena nungu ding baka
Andon. Hope I answered your question. Sudah sama lebu no do bulang ichi ko na kabi de kerabat intai radio bulan do bata man Youth with a Mission sa laki do tala tampan da usang ke besikila cinggo na Island Bridge Plus ukla di lebu sar na dorbo war base mai opola war ngoleani na vi tibili lebu e malevani se serne na buku di non rabin karabina kamista mbare bilala girtu non mate timi bagare te cinggo ni uto di bin karabio ya kaya bakati te ichi ko na itu bina kamo Australia ni sa bin karabi chikin ni base chuk making ng negosyo ni sa ngole sa ramay bang doon ni Amerika Yung ni sa base ko, iyo. Awa bin karabi tungo na may Australia, o tiya umbi may Australia, awali we bakabulito balilay Marshall Islands, Ibay, na Kwajalein Atoll, o tiya sangay transfer may nanito University Kona, na YWAM University chiko Kona, alak may bin karabi kya, go sa base chiko Kansas City, Missouri, na nito timi, na impact wall tu keto na lakuti ko ngoli ti ko ibiti na karos ngabul ka bitu ni September to the 16th of October. So we'll be there to to go into schools and do schools assembly and share what we do as a arts and entertainment ministry. May na naman ni join ta ka na mission lebu ko may na nito ko na tiyo sa Lukawalo 1998 ni ngole way nandoy sa kwa sartunga na pingkarabi di pa zoro tu me adobo sartunga me sige pinaka ko siya talento na po no pingkarabi kin oni sa ta sartunga pa missionary Australia nung pingkarabi na Island Breeze Brisbane simber kin ni Island Breeze Rugby Plus awan bita balilay na ministry awalay bibukin nandun na sungsulin lo to Tweed Heads Queensland o chow living karabi na Bible school kya le bibukin na tekubuna na matagali program bata discipleship training school but it's church based iyon na tala abilite kina koy turangan ni Aborigines Pastor William Dumas kono nunguti ko ngani kya o sange ngole may bangoy Marshall Islands, Kona, Hawaii, Same Chicxarongoy, Kansas City, Missouri. But it's I have been around the world. Doing missions since then. Okay lah di lelebun weekend na ngone tang tumbu sa kimay. Ngayon do taronga ni ko beza pa ube loya, ube sotia. Na kame mbaleta na taka chuki ng gondilo ko ba kame auroni tuku na bondon sir ngai ke ba kame sa siang todo ko mai au sa dalate sa running so oi sa ngole matanga ni buli tal raw na buku di baka sama ya oni oke muni oni sa mbalabu sa rando muni bigarabi na buku di baka sama ngo roni oni pa mazala manta ele bunge tuku na taka ngo ko siang wala ngani ang nambulongo kemu isawe 6 bulan samber mai. Waung geta manden do 6 bulan sa pinakatutungan na socia na loya na kadi baki. Mau tung na talanga bira na zaka talanga ko ento na zaka baka isaw. Kemu ni oni sa kena great testimony sa nga oni sa tung na chingo may na 1998 may way nandoy. Coach kemu ni baka malu tu may naturang oni sa tu sartunggo Kansas Missouri andilo. Donungu dona kasala yung biuta wherever you are kenda dona ka bakasamta ko nanumana dona go lecturer may Bible school South Pacific Bible College wenandoy to kuno ko don't consider Bible school as a spare tire na kavini kalues sang ni tire question is better when you just like you mentioned kaya ka sa stuck may sa sinithro na loy sa stuck may sa sinithro the sotio anything else don't think that the work of the Lord is the last on the list last resort wherever you are whether you're a lawyer whether you're a doctor whether you're just someone that cleans house or anything you are there to show the love of Christ wherever you go. That's your mission field.
You know, it doesn't have to be full time like I do, as I dedicated my life to, you know, God's work. Like wherever you are, you know, as long as you believe in God, as long as you believe in the word and the complete work He has done on the cross, and you know that it has changed not only your life, but has transformed lives as well as your family and, you know, those that you've seen around you. You know, this is a, you know, great work, just as, you know. So anunungu encouragement vira kede virna, you know, yes, dona kakenda do bepesut non the culture mando kenda na kalo huvale na bulie. Na bule binaka yung manda baka tuku baka wase na nungu childhood vi na maramatin ang nangu ready tiko kanyu kala niyo do nangone kitong do bata talong baka kina na, you know, I never play house or anything. All I would do is lead my cousins, lead my, you know, like a teacher. And so later in the years, even though I did studies in Australia that leads me to do teaching, still now today I'm still using that wherever I go. Does it make sense? So teaching is not just, you know, not just like you go to after you go to university and then you get your, you know, a work permit to teach. But wherever you are and wherever I am, God has used me. I have spoken into DTS classes and used that giftings as a teacher, you know, a teacher in class. And so believe I answered your question. Na sa boleh turang na marama daru kino kole bola kan mai tabo chikono da vitalo noa kindilo korewasa marama ni bulia ono mai kandabu sa bambulo tu ene cucu boturang mai nau isau bei nanganenra kala ni siama tal chunga mai Fort Street ki kemdo to sarana turang marama ni chikino boturang ono merke nita kini makar sese chikono non da vitalo noa Libre kau nanti vital lotak na bisnis orang wale main mai tal lotak na kanin bulan radio bulan do mata. Nta pa pudi pinaka ni dua sulit tu nono bulan na buku ni kena una utagi chiko na matin tu ni kalau. Tuku di lele weekend dan do wakata tu me sa zaba ke mai na sasanga na bipuno eso nda bandi taike ke pa kamantang suci sia visa sia dabo kenda ke den dai talai sen na buku ni daga pinaka ni kena buno tagi chiko na matin itu ni kalau kalian daru saya atau buku main na ucuci non daru vitalan no ana kabina ku embon do tel na okay so na pa chuko bango au bina katmu bakata gindilo au bina katala mulewe na songo ni YWM se ula ko na Island Breeze na sabi ko mo daka mo gai dure na songo ni sati ke ngor ndilo bina na taro dona kau be bayal longa ngata kenda na be wekanye dona ka bimbingo to have a covering as covering of a church, covering of a pastor na tal ke kau sematite ko na dona songsen lotu go seek advice and ask your leading pastor or they will you taki send dona youth leader or klame kere na bakasala kere mu masu you know, for them to pray for you and guide you. This is my desire. I wanted to do this. Yo na YWM chiko na website. Na YWM. If you feel, you know, and that's one thing, like you mentioned, the founder of YWM, Lauren Cunningham, as long as you hear the word of the Lord, baleta ken dren ambula, yaw na mumatabuwale. Senga na ilavo, senga, you know, senga na toothpaste. O wanta ka nga na masima na, you know, old school ways. You know that the word of the Lord will keep you together because that's the only promises and that's the only thing that's evident in our life. So you know, go and ask your leaders, go and ask covering for your youth leaders, pastors. What's a in a mission? You know, and YWM is everywhere in the world, and you can log in. We can na generation you know, it's in the tip of our hand. Yes. And internet. It's you know, and you can just log in and look up any base that the Lord leads you,
or maybe your youth leader or your pastor may lead you to join. And within YWAM, then you can seek for Island Breeze, whether it's, if you wanna do Rugby Plus, or if you want to do arts and entertainment, like we use cultural expression to convey the gospel of Jesus Christ. And yana nito timi ketondo wakanga takana ve mata meke watakena ve mata meke ni mena viva no na South Pacific me keto wakatetekina na kospelingon torang chisu. Sabi na kemni barta ka no ni sa chuki Santa Rosa na ngono ko kena no mundo mata timi. Ndo na no mundo viva lu taki na baga dori ra ni rangole ni kino na wekanda Santa Rosa ni bara ramati ke me mati kena. Siano bida na singa ni chukina bida na madao si bida na bula. Oni na mai koto chumi kina tuku binaka ni no mundo tambana na Island Breeze Santa Rosa ndilo. Bro, I'm on a Zoom meeting. Sorry. Mai. Waso tanto na nito to kanila kumingo eh. Di ko nilanga. Yes, nanito program Santa Rosa ni mataka Santa Rosa. Ni mataka kito na vitiko en Wellspring Samoan Church, Wellspring Samoan Church, 1255 Fulton Road, Santa Rosa, 95401 and address, 1255 Fulton Road, Santa Rosa, California 95401. That's at 7 p.m. tomorrow night. And then we have the nursing homes. There's a few nursing homes, but there's a big one, a luau show that we will be doing from 6 to 9 p.m. at the Lighthouse Hope Chapel. The address is 5680 Sonoma Highway, Santa Rosa, California 95409 is the postal code. I'll repeat it again. 5680 Sonoma Highway, Santa Rosa, California 95409. Lighthouse Hope Chapel, 6 to 9 p.m. on Friday. And all our shows is free. Yeah. And you're lucky Hawaii. On a soma and donan robada than the US to go to the 5 hotels that we perform in Kona, big island of Hawaii. But to go free. Nanito timo kito, we are more the evangelistic side. So when you come, it's free to come and watch us. Unang sa boleh buat bibang dita kyo erto na Wellspring Church. Hope I answer your question. Okay. 255 Fulton Road, Santa Rosa, 255 Pasay Pandua. Batalaki na bitan nursing homes erto na chukin, batalaki na erto luau show. Bibang dita kyo weekend taon kina diwa and Lighthouse Hope Church and 518 Sonoma Highway, Santa Rosa, California. Kaya kau ni ngalala biyo kan lomani da sarongotan na italo rongo binakang go ni ngoleani. Wambut Santa Rosa puna dalile bukina kaya kau ni ngalala ni litoko na ni na song binakan Island Breeze Plus ka baka lagi na song lebu ni YWM. Lewena chukon na meramana we kanggung go na ka binakan di kuwa di lo. Dapo binaka ni rasulia chukon rongona meramai tanlo chuko bikenda na buku ni taka binaka. Na kena puno tagi chunga na itu binaka ni nonda kalau lebu. Koya na ndana lei anduri mendana somitaro. Na vika enda sabaka torra na bukuna. Na ngauna na dabakina nonda rumbula. Na puro binaka go. Di loko riwasa done uchu chino muni tuku biki mami ni sembera. Ni daba na nonto program wena ka binaka ni ko. Any last words? Oh, any last word? Dengan nunggu viva kaya langga tak weekend na viva kani na dobunaw na utini bole na dobunaw Ecclesiastes chapter 12 na kena talira vangona tikina lakusar tikira 9 it goes down. It says all has been heard. He is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandment,
For this is the whole duty of men. All is being heard. We can attend church, we can do all workshops and all seminars, but the key is to fear God, is to apply what the word of God says. When you apply and walk in obedience, even though it may be hard, it may be impossible, but God's promise is that He will be with us wherever we go, according to Joshua chapter 1. And one thing that I want to encourage each one of us, one of our strengths is it's so easy to be, because of the hurts that we go through, it's so easy to go with anger, go with with all kind of emotion. But we will honor people as they are, because they're also the image of God. You look at you look at the one next to you. They are the mirror of the image of God. You both carry the image of God. When we know who we are in God, our identity in who God has called us to be, and is first, I know that I'm first a child of God, then a Fijian, then the name I carry. When we know that and understand that we are first belong to God, and we are carriers of His image, there won't be any competition, there won't be any room for jealousy or negativity. Does it make sense? Know who you are in God. Know yourself. Lako na mission na bibo no kede na biya say buru kede au lako kina I Afrika I Asia o na reda na tukino na kai China, kai India, wata kai na kai wichi. It's either nursing or in the military. They are all around the world. Dona kando tukuna na liu ni mission o Lauren Cunningham, the founder, kau kwa vera kai anu o silenga vera dona selkava. They can survive anywhere. Ya weekend talanga kay video nondong bulan to kelito kenda na nondong bulan na do biro krokobi nungu mas da biro krokobi din na me kona bulan ni biba kay sinta ki kona nondong bulan biba kay sinta ki ko ya kondo coach kenda talimuri so ko ngaya rerwa kana God, fear God, keep His commandment, and for this is the whole duty of man. He will bring things into judgment at the end. No one na naridi ko kina. When he comes back for his church, you can die, body of Christ. Ya turun kana marama terbu kena leo saka non hospital non ka bi bingra bin dau kila di labeta chuko non tembula libro kon sabar ro tu kana share de katu to sarba kon tabu bin nak riso erosule tu menon rombulo merome wasi chuko bi kenta we ambalatin nadaba ke de bi baka marutai ke da katu doko sa tu ni saranga maya na tintin ka ke da ngango metana rerba ka chuko na kelo ka muria non ibuna umbaleta go sai tabi ni tamata ke denga anda bo binaka we di loko riwasa na Youth with a Mission ka chuko talanga kena tambana na Island Breeze Plans na kabdi bin karab dindai maraba di bulia ono mai kantabu tega bunga mai bici dio sa buluka walu sar duru mutu mai na tamban di buli lotu mai wai nandoi kelani chuko na rukun di tamban di lotu na Assemblies of God rabin karab mai kina bagali lair lang dia Australia sa ngolen na be say buru-buru taleso sar base sar chunga mai Missouri na ngono go to chungo Santa Rosa na buku chunga di taka lebu o to ka chuga ya se sul mai virtu na ti se peli se tomana chunga na maramana kango na ka bena ku kem sa bo na ka kem indilo kem sa masulaka na pambalau tagi chuga na no munimbula bai kurte chuga na buku pagayalo tomani chikina taka bina ko ni poka tor chingor ni sa solimbula tukina ni sa pota mati tal tunga kina na ekab de bin karab dindai kiminu tak tal tunga ken donongona na kadili sen reading bulun do bata mo ngem butal non list tal tume biki mami na buno ni sa bakal tal yabatu na buni kena bakal suitunga na yalo melesu wana ngone turanga o Jesu Kristo binak sa bale buno muningona apa ko ni binak tu ni biki muni kena no muni bin karab chiko na ekab ni bin karab dindai sibina ono na diwan na miniti Gona radio bulun do bata. Pede lo no bono munin dono bin karabi binak sabole muna siama cukup
Love
bulara beni akabi elo mani takali lo mani wasaliwa darunda usota esala darubeira ini mata como iboto kia uboli me vakai salena pininganga aumbu kusevatakina nanongunga unisala me vakai salena osemasi esenga ile sumaina sibiara
samai nondono moniromo Pakia samai nondono moniromo Pakia samai nondono moniromo Pakia samai nondono moniromo Satalan ron bui soso moniromo Na pakia samai nondono moniromo Aue 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 samai legano sili le tu fole mai le tu no sili le tu fole mai le tu no aumbau erea me mau sema bata sotea binibo Koi au kili au ana sikiris mani lusina au musilin mani lusina au musilin watina nulo sarui be bagai sini Pakia samai nondono moniromo Pakia samai nondono moniromo Satalan ron bui soso moniromo Na pakia samai nondono moniromo Aue 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 samai legano sili le tu fole mai le tu no sili le tu fole mai le tu no aumbau erea me mau sema bata sotea binibo Anogume me sama kini Meirumi wale wani pakia Tau mole mole au filia Au luita anina sema batadina Pakia samai nondono moniromo Pakia samai nondono moniromo Satalan ron bui soso moniromo Na pakia samai nondono moniromo Aue 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 samai legano sili le tu fole mai le tu no sili le tu fole mai le tu no aumbau erea me mau sema bata sotea binibo Anogume meu samai tinia Meirumi wale ngani pakia Tau mole mole au felia Au nuita anina sema batadina Radio Bulan Dovata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani
enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka wasing ilu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua around ibu kadingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tibgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwabalang mebaka na steak gay bakay loka tabi okay ka na kuslo surua otat ni kailangan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo duo limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibata kayo na nagkemo katalaw wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada mo sarang madami hulikin ng doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sinangayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkakil kabito ni Okostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi ngaya, kinamagal siya ngaya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangamay. So, nagkali wara ka tala tunda wara ka. Kubertungko. Kau saya lawag bengo kami binaktak. Nagkampani binakangguan na Heritage Lincoln. Nauna binakasarang nga. Saya katalinto na kaya. Pakatara tutu na kena. Taka na kena pepo wog dito ta. Kami sa umi. Nakilaw kena timir na vavaka. Isang tubi kena ilabul liwaya. Mintra samu kina kisi. Naman ni marong kina nga. Na mojuri. Palimbula. Kakina e kabra. Pagkakando na insuang. Payasarang nga na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga. E sa mo na-claim na lo manirusang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwa na ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siya nga. Raw-raw sar na baka leo mo na telefoni. Text mai kina was saiva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima e na kena itutu kumatalilay. Ngandre na buke ene kena somi na libo-libo seneges kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Bila sa boleh uturan kena marama daru kena manela bo rosam kawal no miniti mebitu na kaloko radio bulan do bata to ka jitu nan raki begitu San Francisco to ware di andi matani singa to kantona kana kena warumisa na kena kata-kata na silibu na kani kuwa iketo sapa kila talitunggo na tangi membecini wai lebungo na tombol lebo San Francisco sa may cool off take mai mitalitu na kabi na ni kundi na ngani se smile tunga mo andi matini singa sangi ko tuni baka malu ame nromu yani nanda kui malolo então itu tuku nga me na bangdi ta weekend o klani mai boss tu ndo ngone ndo ni tokan na radio bulon do bata base sar chuku mai na United Arab Emirates ya turang waka gebi amberinga rabagari ta chuku na hugon ra pil media ministry rabi nakata merle dokumen ta to dog rabi tamba dokumen ta to dog nabi puno to dog sar me Jerusalem na muria chuko ya na Feast of Tabernacle sabo binakta chuku na radio bulon do bata virtu sa reach out chuku ani be Mrs. Titilia na itini na buku ni inon sasanga taka chuku na be kabari labo member leta na non ya todo ko ni be tamba kabari ta kana labo todo nga na kubuna oni ba ko chukan sa ni ngo mistitilia na itini abambota sa ochu saranga ni singa ni donation and singa binaka ni ko be kemuni oni be baungeti oni sule ani na nomoni dau ningai rau ni zel be titilia na itini na namba ni telefoni go 125 walu vitu diwa ono ba vitu walu 415-879-6478 titilia na itini ni zelkina ngandrebi nga me roto toko ni tolondolu bakatata ni labo ni merke sa kumuni chumay baka malua mis na itini sa nanggay bako teni kina bonua sar nga sa katali bako to bige bina bonua sar nga sa na itini ni bonua harto na supply tagamay na equipment todo ko ni video production ni Gebi Amaringa na buku ni Abba 7 Media Ministry na buku ni non ngoli chukan mele document todo mai na first inaugural flight may within Ben Gurion International Airport may Tel Aviv
Baka talaki na webunuan da kilani bola tamen baka dia tegi baka bici kin Vingarabi na Vingarabi kin Feast of Tabernacle o ya nando ngona leka mengo baka ndo tale be kon lamani o chuchinon da na tau na buku ni taka binak ngo kende merke rabagari taka chiko na nga imbiu tu na zamuni me baka numi tu na video production todo ko e baka doran na Abba 7 Media Ministry e na bingon todo ko sa sandoli o chinelalo sa ngen do la ko mai na yada na baka binaka na chuki na zamu e na buku ni dole lai ona tete bagi kina na ministry binango zel betitile na itini na bon telefoni 125 walu bitu diwa ono pa bitu walu 125 walu bitu diwa ono pa vitu walu titile na itini atu baka rautu mena dingoma na muni zawe na kabine ben karabi dai totol sarchu na tosilingi ni kaloko sa botal bikenda Rosa bulu kapana miniti me bitu na kaloko don bulu bena kana biyo kaningo na kabina kani kuwa na imbu kutuyono malo ambula sa siama tuko ningo mai manoda no sorry don bulu bena ka mai na tauni bena kana sana bagu turang tolu na timi ni Unique Blinds and Carpets mesa bulu bena ka mesa alfereti ke rauni ke tonu numi en don sere pa bimbi berto nugu bitinani mai tovata baka nuni bena ka talanga ni bikemunu na imbu kutuyono ge namuni mata wale abang bimbi chiko iberto nom do gangs todo sara do siama chiko mai na Unique Blinds and Carpets en kabina kani kuwa mesa alfereti ke na imbu kutuyono mai manoda Industrial Subdivision may no sorry and I kabina ko ambula land beta binaka na siya mo mai inokin karau turangan ngone saun arneandra baka nuni binaka ina bugu namuni siya mo to may maleba na kabina ni kuwa baka nuni binaka talanga be na ita feni mbiu mai wai binaka na siya mo mai Sacramento sa baka nuni binaka to ni bikemuni kay Mr. Mbiu mai wai na kabina ni kuwa baka nuni binaka talanga be seruaya o watilonga uli baka nuni binaka na bugu namuni siya mo mai sister makalo ni wanga mumbula baka ni binak tuya ne bugu bi tomani na radio mbulon do banta en kabi di bingarabi en tindai sana ndo manda weekend na serre en wasin non dango ngo na no chiko na vitunga na kaloko sana daba kina na non to bito kadi en kabi di bingarabi ni ko to tola to selinga ni kaloko na ngauna na daka na bikato do na daka bai ya sando manda weekend na serre suara baka taruh juga kabi na ni kuwa so taruh bang dondonu so taruh bang bamba so taruh lotu bisa dapat beka lenga beka ni sangole so belum bina kata boleh gua kanisi matameli bisa so sangole kamu sangole kanisa numuina kimo ko bebia namara baka mama sur rei kombu nanalo mamu memba beisa nia lungundu di batu motoro boleka kuani wakia Sena bumeka no muy
yombo, rumbi na yombo, osombo membongito tolo, rumbi na yombo, rumbi na yombo, rumbi na yombo, turanga membongito tolo, meda rumbi na yombo. Ia sandina sara turanga membongi to tolo medava da rumbi da potu na iombo na vei bantu do sara na kabri vinga raba dintai apo to weekend tina miniti me bitu na kala simbera kan ngolo na numa mau na da buto mandai ne sona itu tuku do do na rongotan simber da bibo mo te na kabri vinga raba dintai endo chiku na norto tatabu na yasan na boga turanga da kaun robe na itu chiku turanga mai lalanga be sino na chiku na ngon turanga tui da ka we da kaun robe USA barbecue fundraising event na boga chiku na singa vakarawai sarangango bakarawai ngo na katin kadio ni singa mai na tin na kaloko kina ono na kaloko na kabi wona na boga kina ngo ni rongo todo sar na wekandra mai lo mai bichi na boga chiku na Rincon Valley Community Park 5278 Badger Road Santa Rosa na bikaso na lewe chiku ni tatabu kana binakungo mai aun robe na lamb chops na ika na toa na sausage potato salad vegetable salad na dessert wat kena na ngunu ka bakta laki na kena fruits sambo chico zaranga kina vasanga bulan dola dua na serve na bakta tal chunga kina na volleyball come and show your talent toso mai menta mai maru tak na barbecue ni da au bata kena waini banua keba kau ni bina kata muni ota tak na kemu ni barbecue ni da au giriti sopa na nabani talibani go vitu saiba vitu tolu lima diwa walu diwa onoba 707 359 8964 ya na zakun rob USA barbecue ndo to fundraising event go na bodo chico bondo tal Rincon Valley Community Park 5278 Badger Road Santa Rosa USA chops ika toa sausage potato salad vegetable salad dessert fruit drinks klayabida vasanga bulu walengan dola ve kemuni na biwa kan lomani na Singapore wai sarangango en total na glamorous Vitulima Island night orto kota ini bikemuni na Bay Area OGs karosa bulu kawan ni Singapore wai mata ko tumai na bogadur na Friedman Event Center ba ono Vitu ono Marriott Avenue Santa Rosa California 95405 $100 per person na tula kaloko na kabi kina tina kaloko na mbongi island menu dinner and drinks live entertainment DJ and so much more dolo mutikite girbi mero nimbola na telefoni 125 822 ono dio saiba sebiate da tabu ono 5 saiba vitu dua saiba rua ndua saiba sebe lei sane ken rambuka na telefoni dio ndua ba vitu saiba 5 vanan rau ya bita ni tuku ya cuma bikenta ena kabi bin garabi din tai nangauna sa botong nga bikenta vitu na miniti me vitu sa talanga na kaloko iketalanga au sana numa usana mai tatau kin dona kana nugo bogo bi binakataka o ya no ndo bitokani mai na tolu na kaloko me ado saranga nangauna inda sama vitu tau na gichikin ng dona kana nugo marutaka no ndo bitokani au sakira talaga na muni buso ke baka empale sa sakambe ko soni tutu ni bosa bikemni ena kabi bin garabi din tai baka no tumatu balle mo to do bisere kitu na bingon todo ko sara en radio bulan dua bata ko sa boretaka bika todo ko tegabu en dono ngono sa mai zaba sa zaba ndike na non to bitokani ena kabi ni bin garabi ni ko to nga mai sia matale ena kabi ni mataka ngono batanga ka kuni ngoletani siamo chunga mai na radio bulan dua bata ena bia kabi to ko sara no sere baka mode matanga ni kina be semi parani mbulusia ono ni pinaka na bugun lakalako ni basic kibuni na moli apaka bimbi malaka irbo kau to chingni lakalako may ala pa sa may maduata ena ekabi ni bengarabi en dai apaka ni pinaka talaga Olivia Chone to na ser talaga ni ba mode mena numikina Mr. and Mrs. Chone's resident en Russell Kundua taka road may mati buana turang na utingu Pio Constantino Chone tigo sar may Perth may naraki Australia apaka ni pinaka ena bugun ni bengarabi tabi do siapa tong mikin na bio kan lumani
Bidaka oliviazione se met kem do wat chumai ena kap di beng karabi dintai. Poko motal chunga be vitorina zabulala baka nini binaka. Nang sa bole na nomini siama chumai ker to sar na bio kani rambe lewu. Radio mbulon do bat sando do tundu tunga na kerkere na itatau. Do ngana laika ngai se ataka ni. Au pedela nobo nomini ndau ni beng karabi. Me azoba na ngau na dar na ngai biru ngodi ndomo talikina. Di baka tengo binaka. Ni kalau ngata. Ni samode. Mode Boleh kemai Bosalako Dolo male Uweiko Boleh kemai Bosalako Nanumia Niutu eke Ngau nasa sivi Rui maleka Au maroroya Kamarengeta Tawa nguileda Ngau na koya Isa leilewa Mambau na numa Boleh kamai Mosalako Lolo male Vuveiko Mole kamai Mosalako Nanumia Niutu eke Daulamani Mobo sota Nondarunga una Sama idava Kena kamida Tomani tale Non darulasa Ruingasa ngasa No mutu yawa Au ngaleni Matamu weyau Ende itunga Wala kamai Mosalako Lolo male Uveiko Wala kamai Mosalako Nanumiyau Niutu eke Wala kamai Mosalako Lolo male Uveiko Wala kamai Mosalako Nanumiyau Niutu eke Wala kamai Mosalako